TV. Kire mbunge dhiru mbunge ne akelo kirie Kimera kwethirwa kire cash crop untubo ndibo awiriri amiro baingie muno arimi bamira nutubo kwethirwa ati Kimera kine ndiki wetikirika lakini kuiru koko tari angire bonene no ntu thoko niyo ne ari kura na thoko ya Somalia niyo iri kura manzo yani yathukite kinyankuruki na kureta siasa kwa kani mwankia siasa ntere chemero na timero akino ntu ntere iracia Garissa mubunge wa Garissa Township Eden Duale ura wari majority kaitene kau na wete ati ukulukia kwa Kimera kithirwa kire cash crop utari no ntu bagwithirwa ati Kimera ni kite nikienda bona siasa bo ya Jubilee kendo tererwa mero wari na kura ira benda bunene sana kaitene kau kakithurano umabuongwa ni nabure nonto atogere bangi na boni bumirete ario governor wa county Meru kiraitu mulunge kuwate buno rongo Duale aririe na Duale atena inya ya kwithirwa kiaririe kiama kia Jubilee but umabuongwa ni nabure arani na batu kirukira 40321 tukubaro letu rekethe Kimera kitumika kwithirwa kikiringa siasa na ni akaikuringa siasa nonto maita ama ingia tongeria bagi siasa be ya Meru bedra bakimenya rutero wa Meru no mwanka baririe Kimera lakini Kimera kine kithirite kina mathina nkutho karibu sana kile mubango yo GICHUNKI siasa unibeto wa Martin wechongi ondola na ruare twina arono yuri bururu ayembe baba hiro obagetho bengwati kwaririe manto ya Miraa kire mubango yo GICHUNKI siasa na kwambire ruterero twina bwana Kimathi Munjire Sakijo karibu sana bwana Sakijo. Asante sana. Sakijo ni mukaririkite wa kiama kia Nyamita Nyambene Miraa Traders Association nedri twarivoko sana kile manto ya Miraa na kile dhoko ya Miraa karibu sana. Asante sana. Tuwe na bwana Jacob Mantile ni mbiashara wa Miraa na ni mukiama wa Mwenge Sako karibu sana bwana Jacob. Asante bwana. Thank you na tumekuona kanya na tuwe na bwana Kadhori Naftali karibu sana bwana Naftali. Thank you bwana Manti. Naftali Kinyoe ni mbiashara ni murimi na ni activist mudeteri wa Kimera karibu sana. Thank you sir. Na tuwe na mheshimiwa John Paul Mwirigi karibu sana mheshimiwa. Thank you very much bwana Martin. Yeah. Na ikiwa thank you very much na tubakuona kwa irete na yuko na intent debate yuko ni Kimera tomba kwetha twetirima nao twariria na tuona kwethera njirera twetete buboya na kwetha tutete boya tumenya injire kari tobati kuthiata ikenda Kimera kiomba kwetha kitetheka na murimi na mubiashara wanda baomba kwetha betetheka. Sure na congratulations kwa na info track pa kwetete ori namba inya kiri youngest MPs barawa kutanguepa unene sana na Meru congratulations. Now katambiri na Sakijo no to Sakijo no idiri very vocal amount na Miraa na iyaka Meru bara menyere umande siasa kawa sedha ira Kimera na siasa ba kituma ira ya political tool kire campaign tio na is it really kaba tio care about Miraa kana niyo mukarire yo siasa what is really ni umanna abongo puri igo ya sana bwana Martin na kankethie bara bonde balili tiwero TV na antu bonde betu ba Miraa tio kazania Miraa ne tumairo ki siasa yeah. Boibo manonto bonka muntu siasa ora enda au kuma Meru lazima aririe manto Miraa either thoko kana tuthina tungi wetora twithaira twi na kato guthura kana tukweria kumbika ciongo muthetune ria tukua ndwale araetere au Miraa ni tumairo siasa ene tugeria wici ukana manto lakini ibwo uma irethera ni uru irwethera iraila nyumeke kinyagira itu no itundu be yaba kamatite ote binge bagumire embe aikinya nthio ni tundu akamataithwa na akaria mantu amaingi muno ya me yake yana tukurira mpi mwishone yagethera yonde ni empty
yara ya kwarirwo thaini ati Kimera kia Miraa kia ethirwe crop na itukwirwa uma ati kwethwo crop kwari mantu ya siasa na bwana Martin na thikiria bonthe baweru itukuona obo kuma 2013 kwina nkucani nyingi muno cia ukoria Kimera kiu lakini we ya king ground o asia imbi biongo biokurua nontu tutona tofauti thoko cietu no gaciendelete kuthira batu no gatu kuendelea kwangaika te mero te natu kwerio utuma na te kinya thirikari-ini effort ira nyingi ibwithitwe ite matunda oidare na privilege ya kwethira ndi kamiti-ini ya technical team Miraa Task Force Implementation Technical Team na ruendo rura bwana Martin rwari u eye opener nontu twatere itarira ya muno akwini kinya mbere technical team yongo emenyekani bibio ekubwithia toetire muntu mbere utwira babwe atu ni PS lesiampe wa agriculture mujemani yombere yura yabwithirwe twerirwe ati orientation mwelekeo your ministry na thirikari urabele to task force report ni ati Miraa antu ba Miraa kaba bati utethirwa pole pole gradually na njira ingi cia na lafu Miraa ekiritawa lakini yutari yua ukoria Kimera ukona na uni omu nkuchane ciambiririe na bura tukwenda ni Miraa ikurua thirikari bure kwelewa report ira ni ati arimi ba Miraa ba ewe bingi na bingi bira bikwethia ate biku replace Miraa gradually ona so shift ira ya ministry na thirikari na urarimi ba kwenda yethira itiwitaniria na mwishone twalilie mbira ciera wani kweyano itwambiririe na bilioni ire mbere ya uru pole tuse taumire obisine tutamenye exactly ikwiri yongwa na ibo ntukuona tukuyogia atua imwe yo ntukwambia kurira bunge kenda mantu yamwe yara tukurua na yara tukurirwa tumba yaumba kuretwa in the open kwi mantu yari yo bwana Martin okuona tu ni antu bau habo kuwa kiriro kietu thai kwa ikuwa itukwenda kuona president rimwe itukwenda kinya kuandamana nontu bwa thine ira bura itwingire thoko etu mwisho ni irari ya Somalia teye ni okatukwira twetere bira tweterete biongo tutikumenya na ni itara na twetera tutikumenya no ari kinya amwe ni omukathe muno ao o Samuel Ruto deputy president ora uire bongwa kinya thirikari ya Kenya yo it is sure ni engagement ikariyo karikana na Somalia eto twalilia frustration ichionde bwana Martin obu tukambirio ciuria tukatukaringwa pati siasa mwakari kuma MP weta councillor weta president weta any aspirant bonka wigire na mantu yau na ukona tu no gato kwirwa mantu na no gato kuendelea kwirwa mantu nonto kinya tukona yara ya ukarikathai no kaya kuendelea on the same trend na ki ibatu muno to pati kuila umanonto ba mantu yo bwana Martin bwana Martin leno ile ndio biashara wa Miraa na right now Miraa ni ringi kitabu nene sana kwethwa itena thoko but we muchore wa CS Peter Munya really kuru ntububu kwethwa kuria thoko kana iro aritu bwana Martin rira ndi kwenda chinjania utongoria kwethwa kwina thina ya antu bara bakwenda kwethwa bele ni mbere kiro utongoria bubunge bukeya bichimu ngekeya so uru na thiririe siasa cia Miraa nika tukona shikiretwa na antu bara bakwenda kwethwa be thirikari ni wengi kudire siasa cia Miraa wa thiririe siasa cia Miraa Martin Uhuru 2016 bungere yake lokere abunge ba Meru batongoretu mheshimiwa Kayuyu no wari mukaririti okamiti ya etheri Miraa Caskro nera kilokia nera wa mbesha shambere president ombere kwa ya na mbecha siro isha Miraa president Uhuru Kenyatta na aratwa mbecha kenda mirete kurwarirwa ringi
Ario twa mbecha 2017 beko ya thirikari nengelera kinya mbecha ingi tutala nara thoko London na Holland cia urire but Miraa Uhuru aenda kwethia Miraa cash crop kenda ke kwina ngi thoko ikaurwo yurwo ke Kimera ketu kikeya na rathithia u na bo burathira arathania wasiri wetwa Kiunjuri ministry ya agriculture no worwete Miru na atenda korwa Miru aki Mount Kenya orwa antu bakawa barathira antu bamayani barathira na Kiunjuri athanitwo ministry yu kendo keria Mount Kenya nontu ino Miraa irathia ina okuri mawa yani kura urimi tuturi meria tuturi makawa tuturi mamayani kinyeri tuturi mabibinge ke kenyengi so Kiunjuri akuthano ministry ira na mbia cia Miraa ikwire arashethera president Uhuru Kenyatta na inya muno na kinyanto ibaishi kwa tuko tinto bikuendelea Mount Kenya mwanka wona wananchi bongwa banjirinya kwenda kuruma president Uhuru Kenyatta na iplan ebwithe tu munturo kwenda koyete apto Uhuru kenda nto Mount Kenya bathina bamwathikira MPs bonde ba Mount Kenya no kuthirikana thaini ende bakwenda ochoka kiri thirikari ya muntu wetu kathuru murungi rim Peter Munyarari na arakwo na munjoinire nontu akona bira antu bake bakwenda bigetatia bikoneka so siasa ya Miraa ni irari kuthira thoko ya Somalia bahati mbaya corona ekwiya thirikari ya Somalia itha kwini thawe na tuthina na thirikari ya Kenya ibure ciabo twatira kabibo turia iro baingire Miraa no kuthirikana Martin president Uhuru Kenyatta mirere kuingo ekwanjiria kuithwa Kenya ni andu bau benda Miraa ya urwa Uhuru gutwika atibwa kuwa Mount Kenya kawa kakuthira eria rikuthira Miraa niyo yathira kinya Miru ni atirathira uti Uhuru ringi so be kwanjirio miura nara county cio Garissa Mandera yo Uhuru na metere ke species we ya corona arwa Miraa bira bibwiri kwendwa na kinya Miraa nuko no Uhuru siasa ni arego thira Martin bahati mbaya ere kumira thirikari Somalia ina thina na Kenya so siasa ya Miraa utiyo ibatwe kenda twita mirengo ni ukuibiro sakiyo akiwa no ntoke akwenda kwelelia Miraa kike kintu kikwethwa kro na bukwewa mbecha Kiunjuri miaka rari ithatu ire thirite nontu CS munyomera wasiri wa agriculture mwaka yu mweri yeli na arethira ara Kiunjuri atirite ikwari ya miaka ithatu ya tax force ku implement everything nontu meri munya nende na meri 5 meri 5 na miaka ithatu ibigo bingi so ke ku implement bakethwa bathithiri so Martin bibi kwethia Miraa siasa ebiongozi ba Miru ibo bakwenda kureta siasa nontu babaingi barua bate kwa assess president kenda bandamane thiantu baero ibaita bakone president nontu John Paul ibo batwire be maithitha tu mheshimiwa nario barua bo batiginyilo Uhuru so boke akwandamana atona kinya babu wito mona twamonerao twakitongeretisha ni teto Miru na klibu sio so Kadhurima, do you think thirikari ke kwenda kuthinia isi kure ita kwa karere bo itara kawa itara moi and they made sure ati kawa katena thoko so Miraa ni oteje ye wasia thoko Matini ankwero ndo bro nene mbere anke die mutegerio wa TV onto bro rene grupa karika ke Miraa ikwetho cash crop na mantu yonde ethetwo ni Uhuru Kenyatta na Uhuru Kenyatta president wa mbere kwarire mantu a Miraa no mikira ki official speech yewe so tutumba kwa thirikari ero thaike kurwa Miraa but no way but duale meariera aritire meariera nari insider wa Jubilee duale is duale thaite mwandani wa thirikari na it's on record lakini nari rira ba wairika nari na nukona agendere kwa advanced Miru thai na no kwenda kwira ngicoka nyume kuria yaku kidogo nkwira Miraa utezi hata si Miraa ene iwana siasa bakwenda kuina rumbo ra Miraa thai nontu utimwana siasa ibwa kina rumbo ra Miraa bakiro bakura lakini thai barambirie witata uruina nontu bwambi kitambo
leaders bauoke akware manto amiro kuthira nukuona except that itronere serious leaders bakona courage kwethia ate ekware manto amira yambiritwe ni waziri Peter Munya ura wari mwaka yo kumakira official speech ya president theri athia ti maoka maore nukuona na Miraa thaira yumire cash crop tukwenda okozwa mtu ukwenda kwaria manto ya Miraa informally na maybe ku develop documents cia kwendia anywhere Miraa ego the cash crop thirikari kage umeke Miraa ka thirikari that means thirikari ni ukimenyera na thaira wokira welinda wetawire anto itukwenda gutura street ine anto bagoma no nto bambi Martin kenda bathikirwa sindio yo nto batura street ine now au bukwari thirikari you are sitting president au bwera manto ya Miraa na kwaria viongozi vyenu vya Miraa abera babwi itoshughulika manto yariko nisio and diplomacy it's about another country's government ni kweta ate na our government ni engage Kimera kika thirikari waziri wa thirikari no kiariria ni onto kiongozi yoyote ombo tura kuate kuai antu batura babani bakaome pao makenda bathikirwe president uro Somalia ingite Miraa kana barenda kuthikirwa no na ija batura me atukethora tukiara Kimera street ina famajo kaiba Kimera no but your president obuthikira wachiri no agriculture obuthikira riu how Mheshimiwa ni ntoto baba bula the other day so yu bungene wewe kirwariro kuria thoko ni atakukara Kimera na atakukara why do you think kadorima na mantile bula as leaders ngwetigia bana Martin kintu kambere ngo chokire nkatho na nyamu no nto bo twetagi karone ki na tomba gwetha tweka miru werune tena Miraa itiranjire mweri wa 3 ria corona yejire ndene Kenya ikenda twanjirie gwetha tweka na werune thayu na tutikanjire kwa sijui thirikari ni ushughulika manto ya Miraa na miambo endwale nkwere ntukwera one indathikirire na ndaibo mafulani na ndiaria wente thirikari ne muntu nyoriko am an independent person representing interest cia mwananchi wegembe South Mumiru na Kenya yonde kwa jumla ngutikia Miraa ekuthithwa cash crop na actira ya settled by His Excellency the President asetere seriera ikenda murimi Miraa aomba kwithira akianjirio shughulikirwa twari kintu kira tukwariria u turariria thoko emwe ingi thoko ya Somalia ndera tutakire kondi cha mauko thirikari kiri ministry ya trade nomba kwithia engage na other government from outside manto yao kwa ni biashara na niba thirikari teiro ore kwaria njana arora you about tuweke nyeto kwenda kuyobwenderia our bananas ito kwenda kuyobwenderia mabokando na igwetike mabokando genda yandu na mno akwa twikire thirikari ya China no yenda kindu ariji uraiba thirikari ya Kenya ira yoshughulikira crop ya Miraa ikiwa tukuria thoko inya China tukuria thoko London kitho kwere ya ingirwe tukuria thoko United States of America no to United States inya ne kwenda trade na Kenya free tukwaria na thirikari ya South Africa uraibwa utinya ntukwe mu thirikari ya mbako the tonyero ntubugu na ru iketo mkwenda bautu 26 kabisa ki politics no ntumenya tukiakuwa twete na raini ya siasa raini ire tumba gwethe tutete bwana mate kintu kirora kiatethia murimi wa Miraa ni atongorio bravo mete ndene mirweje kumba kwitha be karanthi na be chure kiuria rero ro kuva mutongoria onto yande ndwale akirungama na akiwa bautu atwererio kasi ya Miru nontu iye yari ote sport tutitonya tutirite Mumiru twamutetheri manto ya Miraa onto bu Mumiru na bati obuchunga na kailia onto bu kwetha bwina uma ka butina uma nontu thirikari e Kenya itumba gwethe ke invest ki Miraa twaruare tukarugura shendi ira Miraa rura yatu ya wekareto
lakini onto tukurura arora twatu ya Miraa tukareta tutekurura arora Miraa weretwa then delivery ina Miraa ekethire getha ciate ikachwa so mantu ya siasa cia succession nonto onto ya Njuma itwari muchemani na uri ndetere muchemani jura yote aete convened na members ba parliament bakuma Meru bautwe ni arimi ba Miraa batwetete wana Sakijo mimi can attest this na tongori bonde bedi ate ibeti na mimi no play clip ira chonde cha muchemani jura okwebukwe akwe anywhere politics sia feature nonto mutongoria arunga ma karta maoni yawe kuringana abura kukwedi ate kuringana abura mantu ya yakari na tongori bo benge bomba kwedi abake appreciate his excellency the president nonto president ruare Martin yake yandene Meru akaua blame me nkwe yao ruare mbori kiuria president inata wa muria nonto ekwira bombere in agriculture sector ye indabwere ba ubu manage yo so ina thine kuma no kuona kumaanisha bautu tuingwa mantu ya siasa cia kando nao to tanga to wakieleweke siasa yetu tutethia no tukethe ya tutethia kimirengo yonde yoile yomuyo bati kwetha yo guswera ntaira mantu yambi ya Miraa no to president na thirikari ira ikutha yo interest cia thirikari te wana siasa barora bakuromba kura interest cia thirikari imwana ichoro kuringa kura na iwe thirikari bati kwethire ikiailia no to Kenya is a democratic republic mwana siasa wonde na right ekwegemea any side lakini mwananchi na hapati kwethira agethi ata akifaindika nguri kemo bana Martin and sheki yejire anjirereko karaila ari ambu muno kenda president ya Murich na njara na itumia te arichire Musalia Mudavadi kana Moses Wetangula kana Nya Kalonzo na itumia te abarichire no kuona so tutibati kwethira tuwe kondre mwananchi thairo kuibo muremi akiwa woni nkweri njireje ne kurema na bombira njireje nyamba ubu karemwa I will use it the other way no kwelewa mheshimiwa mheshimiwa kumwelewa na kumwata wandu muchokeria ni nonto number 1 ishira tu ni Miraa is not agricultural ni she trained and kwa ukethirwa it's about wisarera mba kuthekindi la manto yau wisare trained number 2 tukua ntato isi on record thirikari ni kulukirite manto ya Miraa munyana ari minister of trade yes and it will benefit yeah remember Miraa yeah we benefited in a great way how you remember no I want to take you back taira inya Kenya ikuona the pandemic ya corona munya kwetwika kwe county rasi inga Miraa na ntato si on record munya no kamira through to Miraa traders baraba either Miraa in other counties kwa ni ukwera he is a friend of Miraa mutore wa Miraa na biashara ba Miraa yes so now the na nineri yongo ya Miraa is it umatilia kuwa ni manto ya transition thirikari kuchenja ni thirikari ni manto ya siasa wa kuwa manto ya tanga what bibio hobi na Miraa bila bikathukia bila biomba kuthora bithukitie manto ya Miraa yakinyu yakinyete nonto kankorikania like 90% MPs ba Meru na some political leaders but pledge their loyalty ke president wa babwirite so no mogatu play loyalty kenda doko yoneka yes wow article what kiri Crops Act article 222 Crops Act 2013 article 224 is it so okay kangu chuirewe and then kakwira buku ndo kwira bwana Mati Limbere Gichunki mheshimiwa
ito mheshimiwa mno no ntubo kung'ang'ana kuikia mantu yale kiri bungeni lakini wana Gichungi mheshimiwa John Paul eguma mujumbe bena miaka 3 na tuko shakura kayete oginya na 2021 otemtoge otwira mantu ya siasa. Sure. One minute konbira katorima kintu. Crops Act 2013 I think Article 8. In addition, the functions stipulated under the other law, Crops Act, authority near kwa Ministry of Health responsibility ya kureria imera bilabile bide to cash crop ne ba twedre kura ya boko Ministry of Agriculture ne ba twedre kura sia boko Exactly. Okay. Bana Gichungi minya otibye tokanya atutukwenda Miraa yitira antu ai mheshimiwa John Paul akwa bo waye ni erime twabetete wenda ari mushamani ni yu Yomarita you buri na twetite MPs bathatu begembe mheshimiwa John Paul mheshimiwa Maore na mheshimiwa Kiringo alafu tuwa senator kinyawa imwembe so tutetite MPs ba Miru na tutai na batayobeta nonto ntukwira kwa are manto ya mayani abunge ba mayani bo baitire nao so twetite MPs beto ba bembe kuri tuko ya mushamani no ndare briefly unimbetete arigisa Martin katumira on resources Ciaca ti se tax force na my brother Lawi tueta mwanka arigisa na tukona thoko ya arigisa wekari ndari arigisa tuko 10 nkirara otirine na inkuita thokone every day 10 days kiolela sha thoko emira ndona kwina thoko embe amno lakini tweyana amantu ya kaurira aigo unda ai kanya kakwari yake mantu ya thoko ya rigisa na thoko ya Tanzania na hiyo ndari briefly ndelesa arimi thoko ya Tanzania na open tukakona ajumbe baba kenda othiatira sakiyo na ai kanya kakwelesa thoko iringi nondo twetete ajumbe betu tukithwana ciana antu bakiyaba tuthikirie bati bekwiya baraba ero kanya baiba mbere rindikiri na bakabya baranjiro twa mantu ya ndandi rekiria yo twira ciake eukinya MPs bembe nonto bo tutishe no betere na tutabetete John Paul awire ari independent na aritira na rama nicho gakafaindika lakini mheshimiwa ko Kiringo ekwa wa time awire batituleria muntu maru no te muntu wa muntu atulerwe maru ithine ke akweya antu bachoka bakaraniria kinya bukurwita munturi kana ka ciaro mucie ka thine keya kantu bakoloma amwe kinya butara na area so arimi baberire nonto batu thine mera itukumyinde nengi uyu wombo tuteri president yake thine to ekinyite rairiko ko biyara uabo batito tuleria muntu maru ginyo ekera clip yako bai ntaibiru ndikire kinya ko bai Kiringo denio dena clip enu kwanza inye umete TV enu weru aba batito tuleria muntu maru bo bainjire bairengiro turanjirene eukinya samwe senator senator atutalivia 2013 obakochanire na president China 2014 kiuria keya bakocha na China nonto bo Miraa nonto bo yire no 2017 rengi kego byo bathetere nyabutege ya nerenge ke wale ake ogya Miru bwana Martin shoria bibireya ibi batomera antu bayembe babaringire tuma na bongo baraua otunge wombo hoteli president antu babori okagwetho president nonto babute kwebela na uburi bweja ke president ndo oketo korongosia mirena siasa ntuku John Paul ekwende muswanda yura ende manto yura ende te bunge after muswan after manto yau ibaitira na ndwale wo kurumana naro Kajiando kuturia ndakashia Masai na indona senete twaro mionyuma na bena ndwale wo kutiete wa Miraa ibangi so manto ya Martin batu anto Miraa toyo yanjirenge injire kuthiria inye president Uhuru Kenyatta na CS munya inya Mount Kenya kusino kuthika na Martin mbere mire ingo kuri abunge baitire Somalia ba northeastern na ibatura na thina na Miraa muno bakiwa neo yambia cio batitala na bo wantu bo bari ya mire yao yetu ne nyoba tutumirete mbia gugwithi
so dhinisha Miraa no si ndwale wetera seti kenda chilipuka alafu bunge enda kuua Mheshimiwa John Paul na endete mengerara bunge na Nkorembea lakini Martin bombishe babunge nontonko miolelange ntuko imbinge muntu aendete mantu akumya kari thina kalvi akauria bunge banginya keiba Mount Kenya bamiro bonde akagisa ntuko aendetie baikuo gituma gegiringo ba mwate wetata kuringwa Gathering kumenya bubu I think John Paul iketie kiuria akiura si minister wa trend yeah anyway Martin petition but you don't know reaction ya assembly inyanto obingiba mbale na ndwali kwe bangi batenda kuibwa Miraa so Miraa ni dharura atarine na okay okoti ndwali awire tukia kia kuona inyekwa keti siasa twenda Miraa ete ndo no distant na ibibi otomambira antu betu belewe ndwali awira kia kuona inya na ibyo ndere antu nyantu kwe mairi tu ndere antu tukiakura ndwali ona inya nontu ndwali yake akona inya Miraa kureka kuriwa no distant na noko mnyenye ndwali na eri otemto teko minya kwenda kwa kanye kidogo Martin kambwe na inya ndwali kwereke group ya tanga so paki akoya thirikari otemira ringi katwera Amiro open alafu Martin kwa byo kwenda kandiri Martin kwa byo kwenda Mheshimiwa John Paul baite na bunge babe kuthai nonto thaitira athira na president Uhuru Kenyatta mbere ya belo office baki kanko mu advice na kinya mubunge ongio we Miru na we Mount Kenya utwendete ukia kwithora kwithi na bakuona mbere ya thirikari kwe rwimbo rwini rimwe goro wa mbere mariru mbere maua yo yatathira nkanya buya tumire so Mheshimiwa John Paul thaiti time ekwagio itatethwa nonto bakomela kwina thine Miraa iba ite bungene bare abunge bonde ba Miru na balobe bange ba Mount Kenya ke kwitu sheria president omba kwithora akilukirie tuti clear nonto ba siasa beta batoyulelie anto aturethia kulumana ouru aita Miraa yokoro ontin kono ouru aita likely okoro koringa na buranku ibwa ndwale akiwa na nogo myenye ndwale na oba kwenda otoendia ndenda tukintu kemwe nonto mea blame game iritha yake ande ndwale kuna muntu weto Jeremia Kioni Jeremia Kioni mubunge okuma Nyandarua inya imunene ndene mbunge kiki amake Jubilee uwe munene okeno kuna muntu weto Mheshimiwa Nasir uwo kuma Mombasa no biru me ariwe ke bura ombre kwetha yake ari munene oke etha irari ureko so tutige kwethira tukuwa sijui tanga no after sisi limbarire ekwaria Jeremia Kioni na Jeremia Kioni wo ajeri criticism yambi ya this crop kuma uye take ake Mheshimiwa Irengo yomake Mheshimiwa Irengo yetake Koros yomake Koros yake Daktari Pokose yomake Pokose kuma au yetake Mheshimiwa Sosion so Mheshimiwa nina narrative ye kuma yetakatange and stuff narrative ina are kuma kwena muntu otekwenda kurutangweke uriko na kwira watire keke yakure mwinko uamba ikianko no wona na era wanga yetiura iwata champu na etumike kuo bwana Martin ndakwira ngwiye yonde mami ndene ya executive no ndo executive iwa ibati kwethira ekuone muremi njira etebati executive etebati kwethira ekisaindi na siasa mea utonyere ki executive ikwetumiko kwirikana inya katiba yogone kuwa muntu wiki executive atibati kwithira ke sinbubu na ene saindi ya siasa na ikio Kenya ni a democratic country ikethira ina political parties different ikenda at least kwithira kwina that difference ya ideas kwithira kwina political political ideological difference chithia chio ikenda at least yombo tetheri nya thirikari kurutangwe no tetheri antu so tutibati buruku involve siasa yu cia mirengo ele no ntumea tuka involve those politics cia tu rival groups itubati kwetha tukuona one rival group ekureta mbi ekureta machokio ya mantu yao sure sakijo ani okwijira
Miraa kwethwa yani it's a political tool now. Ni anto makuringa niyo siasa, you see, like the iende kwa mantu ya tanga na kieleweke all of a sudden. Bwana Martin, au niyo thina eyira. Okona ontuti imwe tuwita ki mantu tanga na kieleweke. Na ya kumira Miraa ene ikibatu tuingwa. Kankwenda kuwa atiri katwambiririe na nyumwe guthoma na tutikwenda kulaumiana lakini turiwa ngwe ya kuriria Miraa thoko ni au na turiwa sheria is clear ingwe ya Ministry ya Agriculture na imukono na ywa CS Munya te yo thoma kana te ati yo Crops Act ku na kwi mantu kidogo abati kubwithia rira ya tayari akadhania kwa trade na foreign affairs tukendelea na mantu yetu yakaendelea kubwa nontu Ministry ya Agriculture itiomba kubwithia yonthe ya initiate intelligence ire kwendeka data na yabwithia report ira na market situation bure kari ikareta bring in ira active with other line ministries kenda baomba ku realize mantu yao. So nara ire kwetu iba imweshimiwa ire kuwa kwe antu bati kurita ngwecio ni okona now antu bakambia kuria excuses tukambia uchuria excuses muchema ni yora yokwirirwa you are go find ukona renge yotwikire yo tanga na mpinambi arira tukumenya nakambire itware na mantile tukibanga muchema ni yora na batu turi antu bambira twari strictly otemantu ya siasa na buonka kinyorererie ko uchokeria yake muntu unge katwatura chiande that is how serious it was lakini mwishone mantu yambiririe introducewa teka mheshimiwa Senator Mithika tebo babangite muchemanio yura azimio ya muchemanio ya specifically tukuona tukuringa mirango mwanya aheshimiwa batu tabareta itukuriga na tariki 21 kuirimo twasema antu ba Miraa basemaniri na CS Munya kwawe muci na a promise wengwa kwi mantu ya kubwithu thirikari itweyane kanya antu ba Miraa bakarandi togwa kanya ka isasawa ontiro kwera watu etiate twite maandamano togwa maandamano yetere nontu waziri akuwa kwibugo kwethwa kenda tuonane atia lakini to karandi kubwithia review kwa tuetekaniria tutemea wetera indefinitely na hivyo otukwekiro tariki 21 but Sakijo yani tukaumbeka chiongo muwine na ituonete mantu it has happened before thoko ya Netherlands ni ingirwe thoko ya England ni ingirwe and nothing happened maybe Kenya Somalia ye tumoto kuringo that it's the time to abiri kuibanga na mantu yange maybe just maybe Bwana Martin tutibati kuwa kabisa mantilio yo akweta boya sana au wewe ngo areta arachionera thoko Miraa etu boye kuririrwa kungi ekona mheshimiwa ro gona ranjon po arairira aeta thoko Djibouti na inda areo kinyani areta acionera antu baraka bawitie Miraa yetu endo kauria kiuria kiukuri inanga apwire ngapwire reo tekua gutena thoko teka kuwa Miraa yetu ete wetwa ari Miraa ni wetwa lakini bila bikuendeka irwaria ruro kwirirwa thirikari nondu ngeta Djibouti twatire bibi kuendeka ni import permit no te muntu biashara ombo facilitate import permit so no bati kunanga na import permit in government ira na lazima ithreina into bibi oita some agreement bilateral agreement and it umba kuma gonge na lazima ya railway Ministry of Foreign Affairs Ministry Trade na Agriculture kudo ntokwenda kuwa menya thina yetu katwenda kwende mubira ayo teko ndagura CS Munya ninde na meri 6 mheshimiwa John Paul mheshimiwa ko baikirengo abunge bonde ba Meru bare dache bathioronganite akiunjure I minister wambi wa agriculture ujo uteta na cia kiunjure aki mheshimiwa maore maoka bange bonde bare dache akiunjure why not bateta kumwira tuchwe thoko mheshimiwa Munya kuma wasiri wa agriculture kwenda gwera genda ke gwikiuria Mburi Martin mheshimiwa Munya kweya ministry je kwethwa gwina corona indiriko aitutoma witaguria thoko munjure atienda kumblame na arari mbere
kwenda kumule mheshimiwa John Paul na mantu ya ndiramire thoko London ya ingirwe na Holland mheshimiwa John Paul ara enderie muswa mengira petition bunge ni oro na ena miaka 3 assembly thoko egwita atia ikuingwa ibibu tumankwira Martin I blame shakuthokia wasiri munya no nto munya ekweya kinyande iterangiria wita ndingi kinya we no kumnyabu uti biashara ranjiri ochogwa kinya we no kumnyabu uti wasiri omothiri gare Kenya waturanja kinya we no kumnyabu na ninde munya areire ke ministry yonto tukunganisa kakware tanga itaruka yarekuo ni hapo tuira na ituona na kiama yake ilo kieleweke na tanga shari kwa njire kinjuri arikuo ibyo ngukwira bwana Martin manto yaya kuthukia thirikari ya Uhuru Kenyatta ora kawa kara thukashwa merera thukashwa kenda weshimwa banyambene be yabatwira Uhuru Kenyatta tuthiatira ndakwira ake untu bomwaki nanka tukachoka kwira arimi bamira na baba question tugwevura akwira Martin abunge betu bena myaka 3 bado chakurwa this time na mireka ekascrow na ibarare awasiri barela no nwere ka munyoba te kwenda kuibwa batiri utoko Somalia na yari utoko Somalia ingwe kakutari athoko inge munjuri akuwa itaburi kwetho ikurwa njiboti batetere na okure thoko be yaba ne etere ku atikwa bare awasiri atikwa permit tane no bwiri kuthanania munya thirikari iriko ya Uhuru thirikari ya Uhuru niongo gura niyo yenda kuwithwa ikiunjuri awasiri wa ngirigacha imbibo airere na mwetere Djibouti zibata Central Africa which Sakinjo nara waki until 2 months ago kenda kamito ethiria ngwe rwende babwa neni then number 2 nkurie no ntu petition ira a members bangi ba parliament ba kuma nara mirere mawa uto konsotererwa eyibo ngwate tusukume kanto aka ukumeko kakinye mahali lakini batererwe I have talked to all of them. John Paul ataba consotre. Then is it sure? Is it so mheshimiwa? Kakwira ungeni etera. Kuri information kwenda kwa te kwenda muntu anchokeria. Kakwenda kwa that information. Utemo bunge okuma na mirere mawa. Wererwa ku petition deni ya. Eyo ngwate twete ata. Tujukume yukumea. Utire. Petition yanda kwa issues chonde raise it. I will give you the copies of that. Erase it to answer Ministry of Agriculture. Na petition yangu kurika nyaringi presented Mheshimiwa John Paul on behalf of Sakijo. Iwere on record. Ministry nyo Sakijo aratire ngwe from 2 months ago before mbere kamete yo itata ibunjo. Kwa u oitaure amanto ewengo. Is it so much about the monthly issues ira correct? Thank you. Is it so much more what utalobby tena MPs ba kinyebe mbake? Martin bere mheshimiwa aria. Yani ka bere mheshimiwa aria no ntu kinyake thrai mwana iwe munene. Iwe mheshimiwa. Iwe mwana ke batu. Iwe mheshimiwa ke batu. Petition ira ikugetwa. Winda athia terebura kwa karika. Kureba issues ira tukuresi cia agriculture lakini turiwa tereba na Martin Miraa tha itina thoko ne aere cash crop itina thoko Miraa ni endelea mwaka kuewa support ithirikari na mbia iti ni parliament ye yana weya ground itikwo Ngona develop those policies na ikande kidhirikari agiri ambia sidhirikari and develop kenda kutuka ile issue ya petition kuibwa kiuria kiu ora kukari twambiririe na intokera ki pressing kabisa mantu athoko thoko cia visitirwo ithatu na report iyo kilimo bila na kinya road map ya thiata ya device wa ne atakubati kwethwa the next step iba ministry ri kwibati kwethio na on Twitter act on tutikumenya into kingi tubati correct kimwe kamitira bwana Martin eta yarakani a few details in the report you need report bila bialela wa kithoko is it there? First of all, illegality crop ndira. Oeto kedra ndie Djibouti ni etere kuonwa. Kuonwa kwa tu ikambi, thirikari is agreeable and Miraa by the demand ireo
bila bikuendeka imbi ni irwaria na bongo baua atire bakaua kinya president yonara na tayari kuya kenda bariria mantu ya biashara na yathira. The same thing ya karika roena roa Maputo Mozambique na bara betri Ethiopia bareta mea Ethiopia ni nthio muna Kenya bari mamira all times andiri batwi lakini batithi na itwe nacio no ntobo government support na tweta tona list ira cionthe cianthira batuma na report yu ya bwithwa nenekanirwa oficinera ya bati kunenkanirwa kamete bahati mbaya tiura tukwirwo ikathurima itaro amite mieri ile thiri bwana Martin kamete ya rwamire ngweyo ontukwira bwana CS ire ofisine. What do you mean? Na ingire the other day. Era in the gazettement. Era in the gazettement. Lakini officially ire araua manto ya biashara Miraa ati usielewa na manto ya biashara. Actually the issue ya manto ya biashara madhabu ya biashara Miraa kumarira Miraa ya ere crop mwankara tori tu. Wale babu gwebi ayo umesema niyo chai and stuff. Yes. Bere mheshimiwa John Poaria. Kadri please. Udaya etotera miru bashi. Kasa kijo adire issue. Nani anakueleza? Ede yoi manto athoko. Of course kuingwire ingi ciari ciabwithitwe framework ecio. Siesi wile ate babu gwenu yare okarande kunyo chai otumira mbecha. Na wile ou lakini ede turiwa atre ichi anywire chai na ireto tali na mwishone report yu chai kiro bisineke na act on those reports ichi anywire chai na iratali na thoko yonto muringena nambi irambwa irakwe yakaua na wikira foundation stone ikinyete ku nyimwera lakini Martin tiyo direction ira batu tukwenda wita kimantu ya kinya kirwaria ru yo tukwenda wita nonto tukwenda mantu ya kulaumiana kwibito kwenda twantu ba Miraa solution hiyo tukwenda kwenda tukiurasia yaoni ntukwe moto mushamanie ne na ibon kwenda amero bonde be abare baigwe mheshimiwa Njonji Kalionga na tuitithirie rwe arua muntu yu kethro en intention yake siasa eti yotethi amero arakara ora rwerua no ciembere geitarwe na sakiyo nario na turauwa yonto mushamani untendere kwa siasa myanya windi antu ban support lakini senator Meru eyire na kakobia ka sui national nation gwende weto ya sela nteko mnyanere iko atuweto te siasa but winda ari akuriat no ntonde na kyao nambi na Miraa so turenda tuseze manto ya Miraa bio tuma Martin kwira baba ina myaka ethatu bena beke tax but you see kiro with fairness bwana wantile with fairness batotemenya kwa manto ya Miraa tore akoweta munya kankwenda itakuwa munya akaetwa na etwe but kankwenda sakiyo ele Ameru myaka ethatu lekana ri corona eri kuo nthini raromi intukuinga itoeterete ke president akarura nthi so manto ya munya bya kurirwa manto atiyo nayo nonto nthi ku ingwiro munya endiro kwa ministry ya agriculture nyono ko munya Martin na Kenya iba kominya kuma umweri omukaira enderwa kwa agriculture sakiyo ibari kuo ibaitete Djibouti ibaitete Somaliland na mbia shethirika ibaitete Congo ibaitete Mozambique imbibi irashia na bunge ba Meru bonde iba watanera kiujure ba implement sheria yu kankwenda Martin kankwenda omorie myote aye kulai ote aye tukashia Meru bitu kwenda dai Martin ni muntu wombo otethia Miraa ba deliver no mbi baita bitu mbira antu mbere antu baba itito tuwa manto ya bui munya atwirire twi kwake nontu nkori arantu baketa ketike mu Meru ina twita omonera atwira babu empeni kanya na thogo eketa atia kinyaru ari tumurire kiuria kia thoko atwira mpeni kanya na thogo ekaruka na nke ya mushamani ne yo nkwariti president Uhuru Kenyatta na ntuma mbira ndibukethie na ibo mwe time so echonge katwira antuma mantu yeitho istirikali Somalia ingite Miraa na thirikali Somalia ithirikali yonto Kenya so katukaria abo tika urwe na rubunguro kana munye na rubunguro in diplomacy lakini diplomacy no itowekera masareti ya uma kinyoka legesa kenda ntu bagubethaja ebyo tukwira munya nari na president atetho alafu ntu barabonge antu bombera turia bunge Martin kuko twika thine kwenu no umbo sobu imwa kabo mwira
mwana kwe sibitari kwa tuwe ko tona daktari fulani mwana ate ora tandene ko ita kendi nyamunda okay daktari u kenda mwana ora kwe tata ebi utoma twira bunge babetu mheshimiwa John Paul na mwesimu nangu ibo mushira agwa no mwana ke imukuru no kariri tete gembe south bungene abunge bamero baitalwa John Paul no talo so mheshimiwa John Paul kabisa kwa heshima renu bukolome na bunge bange baraba umeta nyambene leave others ke imarubu itabutulleri oru Kenyatta bumulito kwenda kinya batu komyimbi bina thina na mirereko nwenda daktari wangu gwera bwana Gichunki mwana akenda okwa atekwa kawenda shamunda so ibabweri otule mbona athirikari ya Amerika antu boba kioteko na sababu bakari ya findia na thirikari ya Amerika mi no thirikari ya dunia lakini bari yake ndambi imuntu wo mwetata atethoko why MPs betu batumbo twira tuwashenjire weta state house twete tanga twete inyabwe tukilogere nyamburi inyangere nikilogera mburi tubaendi state house youth twariri na president Uhuru Kenyatta. Wow, iko na tuwe kithimo idatu anarani itambe kwa nabatu kukira 40321 kitho comment yaku kinyekire Facebook rika na tuwe live kiri YouTube account ya Wero TV ni Wero TV Kenya lakini mbele sakijo kitho wicho kikiure kiukia mantile like ibo utrebu uri thoko then minister Kijuri no warekuo ni 23 implemented then but before that bana Kathorima kuruntu John Paul arawire euro I mean Friday. Awire okay withdraw thoko eka mani kurua. Na matheta yayo ndhe yekuno ntuni it's a big region ekodeta. Ekodeta ra Kimera at least together tuikuba statement ya president. Kanzedena kedro ekothoma statement ya president toerwa thoko it is at this stage rwari yo diplomatic talks ire yo atika antikuru ya Somalia na antikuru ya Kenya at least together tuikuba statement. Not mere talks. Statement ni rekwera ni pio kumage president other than utoma a CS of government. That is what they are saying baru atire unyare mbere reto etreke munya atwirire itokwaraniri hapo the next time atwirire itokwaraniri hapo the next time atwirire itokwara we want to hear from the president na message ya president and deliver our president negotiation ndiano ikuendelea no kuona na wakakwe na trade issues in between they are being resolved through processes of government. Yeah, nine issue and diplomacy. How about we just give up? You can't give up. Mwana karewo impara Martin utumba mwera weria wau etera murungu kwa kuretra bya kore. England and Netherlands it's ya ingiro. So we just give up to lakini we deal with what Martin na kwirire dokwera ndene buru ira batwe tutebati inya ontbro doku buru karekete tatebati waje dokwe Somalia. Yes. Uno toire dokwe tu isi alanda na Netherlands. Iuni siare ni andrejo ni iratul bati tukawaje dokwe Somalia. Anto beto bakona baka soon ne karuka president na ko diatela ote bado to kwenda kansendena munya ake ya twire karuka we are good munya twamwirire mireke okwa no komyo we Martin support ye munya era nene kinya John Paul atasi ndete munya gembe Saudi kurasya ango irani kurasya munya embe sho mbinge so batu antu bake twimwirege aguruka totete no to barwere umire kwa Kebicho we tariki 24 mweri wa tandatu ibarua yawire meanke itumbika kwithira ikiruuka iromba rirora re barwera yatumi ni arimi bamira kwatuika yau ni kintu kitumbikika thuru kutonya nanthi thuru kutonya neuro na bwana Martin ngwire kintu kimono ntu ngona siasa ito setha siasa itebuwe echo iro tura enact the regulations sia sugarcane nengo tigeke manto yao ya sugarcane tudreta to ya diatra sana da iro randa arinde ke kamete ya agriculture na kudiatra manto yao ito akarire nde rembere to karande na Wycliffe Wangamati to karande na Wycliffe Oparanya to karande na governor wetawa Anyang' Nyong'o Kisumu to karande Kakamega kwa ile manto ya siwa kuntukurora antubarora bedera bena mirengo tofauti ya siasa lakini thirikari da kintu kembere ndene ya structures cia agriculture kendo ubu no to winkwenda murimi
o Miraa ethira akiciba chwa inya thairora etite akimenya thirikari ni umuthetera murimi o Miraa ethira akimenya ndene ya Kilimo House ena office yeke ire kwariria mantu ya Miraa na ingulika na waziri kiunjuri urato kumbule mwao na inya muno ofisi neke ni ari technical team irora ya ndila nambi na mantu ya Miraa tayo eta Kilimo House ote technical team gwethiatha ekundil na mantu ya Miraa ndene kibi na technical team bina desk technical team wa ile kwethe yote mantu ya majani na tea board wa ile ki coffee na tea board na ikia tumi huko kuona coffee ikiwa mbecha cia sheriff fund no kuona na ndeke kamiti ya agriculture inkulika na mwaka ne yo 2019 last year nkitheta nonto that time agriculture etiare kuikira any funding ya Miraa ikienda 400 million kienda ithira ki revolving fund yere crop nonto Miraa crop like tea like coffee like maize nonto into bibi on thibira thirikari ibitengera mbecha so thirikari ka ki executive na ukia kwa ile ki petition irora bwana Mathiina petition ira ndaikitia oro nonto mwe bwana Mantile aruendi tambunge for 3 years ntewikia any petition ndene mbunge but ki 3 years you otero Miraa yedre diata etedra eingi Somalia no kuona na kaita kaunda ikia that petition ngwete kiatia kwende to abati kuria tukira no to membe to almost once election na kesi siasa siako chonde nyo kaita ki record wentiromba kura na Miraa no to ntenda politicize Miraa no to mtoro ko inyika imurimi wa Miraa ki petition irora indenda kumenya agriculture ne ata yombete kwithira ekiaraniria na Ministry of Foreign Affairs no mata waziri urayo Ministry of Trade Ministry of Interior na Ministry ya Agriculture ne ata kuthithia ikenda Miraa yomba kwithira ta na njirembe na bwana Martin kwithira tukiwa sijui ntuku ya Alhamisi otea ntobo bari kuba kuchangia kaba kureta comment ke petition then mbunge petition speaker no tebu petition ikanenkanirwa eta direct no tebu petition apunge bakerwa bomba kwithira bakirita comment so yote ari motion yokuwa sijui omubunge au kira amba kwithira comment kintu kingi dairora that petition dawere to the petition nguti kendara ni na sakijo damwira nitutethani kenda mantu yao akinyela muremi no na remero tuthithia muswanda yuraga tuthithia that petition tomba kwetha to petition thirikari tumiathi na cia Miraa inaire dairora ndamutumire ote muntu inyo mwate atumire a copy ni information iri wengi yendeka itware na mheshimiwa kubairengo na kubai na ukire naomba kwetha echangia na tomba kwetha ogua that ni etario mheshimiwa onto ya sosion na then mheshimiwa Mbandi minority Linda wena kintu arungamire na uwa na question that the house make crop we get demand ya crop na cash crop oteku expect in mbonde aro akyo nango kethira ikwari na ill motive tairora mantu ya yomba kwithira yekilu kwarora iketumye wire this house no yomba kwithira pronounce itself kwithira kaba athithire kintu ki illegally na to the information ke information ya Mumiru on Tuesday thainya nke they still mbetete ku elaborate that petition ke committee ya agriculture ngwetikia ntuku uno ntuku antu bakuwa still enya bo bagenda kwitha bechangia itubone tuye to tetheri murimi uriko tutetheri murimi na ndikwire Martin Miraa etete kuwa muntu yu mtura ki ministry yichonde ministry thaira ina record yayo matiangie kuma ki education hetereke interior thayu magwa ki education na magwa kwa tuika kwina ene implementation cia bati kwithira iki amend ki education na itea implemented thayu muntu uromba kwithira akiurwa nora wiki education thayu weta ki treasury na ni naumire Rotich thayu minister ngwiko uri wokomba kwithira agethia akiuria itware these reforms
reforms hii kwa implemented onto ya thayo ke reforms ira cio cia majani reform hii tiranjiri oro reform hii tware kuntu gwetwa mugogosoik na arora kiricho twetete kuoya maoni kuuma ki arimi itware Nandi itware Kericho twetete kuoya maoni ya arimi no that time kwa arimi bo wari imbonasi na 314 na ivenda kumena itumba kuriwo na ivenda reform ibwithwa ikenda bomba kwitha bakiona mbeche mingi no kuona na ke law making ke kintu giteke process law tika kwenda bomba kwithwa ganjire kubwithia law this week na next week that law here implemented ikyo tumekuona inyaki onto ya manifesto era yare kibaki vision 2030 still inya thayu thirikari no kintu kira ita kienda chata improve. Thank you. Asante katika kidimo idatu kumakire dhikiri betu kira SMS 40321 omwaru wa mwene atangeria maoni yakwa Miraa nekeyete ya siasa abunge bembe noba yuedie Miraa bakenda kuura munya na kuwithia thirikari embe mheshimiwa John Paul ni wenka wena murimo na muremi pongezi John Paul wewe uko na sisi ni David Mururu kumatera ngeno wa Hello Wero TV Peter Munya Peter kutoka Lare anasema kitu kimoja na ujue CS Munya kazi yake iko sawa manake Kenya Miraa inaliwa kila kona shida ni kwa CS wa trade na foreign affairs tena bwana Martin wakati Munya alikuwa CS wa trade alienda Somaliland hii ndivyo kulivyo bwana Martin. Okay, asante sana. Munya etre Somaliland ari governor. Yeah, 2016. Ungeno akauliza John Paul kwani Miraa imekosa soko wakati Munya amekuwa waziri akina John Paul Mithika wanafuatia Ruto kula na Miraa. Doko ya ura dhairora Munya ya waziri wa agriculture. Yeah. Nonto iro Somalia yaomba kwethe kirungamia no kuona na thayo iro tubati kwethe tukibachwa thirikari yongwa yetura nonto anto milioni yere bwana Martin 2 million people anto bo ko thirikari ya act very fast kenda ba anto bomba kwethe abakim benefit sure yes katu kitibo please bere ruari munya mia bwana Martin ba gwerere MPs ba Meru balusite contact na president so iba kwenda kurianto botoria njirene ruare munya naberere atiri njira sheguri atamira kinye ubo kuwa emandamano etebo bwethie nani yekwa watela wao Hello Wero Wero hello Hello Wero bwana Gichunki hello bwana Gichunki oi karibu ngo kubwa sana mkolo turali nao. Asante sana Beta Mustafa kuna Megisaba. Mustafa to iniri sauti ya TV kukenda to watanira. Nkomenyinya. Okay, asante. Iko ya sana. Ibongo la gesale man tia bwana njia gishungi siasa. Thank you. Man tia Miraa bwana Gichunki. Seriously. Yeah. Antuba Miraa vegembe bana kunze Miraa yumwe bamenyere Miraa witrite ni binyena yotojo. Sababu mbyo. Ile kuwa ndwale akirunga maka aliora ko ali nabo bangi baralirie. Ndwale mtu mukuru sana kirikali. Ala kunjoni po. Ngaya mudalime sana. Na imi wande tomono mansiyo ntedira mbona nyaki ali mtu na akiri nomo. Ai kwa kira wenza kinenya ugora na undi ontegete ndwa kiberi bageri otegera na lizo ndene. Bamenye imbi yali dwale ndwala ya lakini kuwa ndwale na kuwa mukuru ule ndegwa kuwa ndwale na kuzuki akiwa Miraa inda wacha kulevya ndwala ya gintu akomeno ndwale ugwa ku siasa baso wakashali siasa kaboleo tabire John Paul mukuru we mwisho kuigwa mutamwana bati takala mukosera mono John Paul imukuru nandwalira kwali buru ndondo dikirite na kiwa John Paul alungi Miraa katikati kebida tu au kalinzo ko side left
mukuru wale I think bale gitindi no kubena mukuru wa muzali I think ndinda alikanite Orlando adia central akwalia mukuru mwete sima monora kimi wake adia kwa esa nje munya na nde tutepinga tugamira te siasa nora okulunga mantu ali mantambera ali mantia muntu ora bisendiyewe no ntubwambi Pero ati kwa John Paul waniri antu keneta bombunge Amiru Tenda de musonda Miraa atangiriwa au aro amuronga msama For example mbume ukindo kanini kabla mongasa yususe kutambunge de mantu asima Miru no le ntumbu wote muntu twana ntu Amiru bagitana ku desima siagitangi kala makosa yako Nande kuwa John Paul na tena mbunge au wanitia Miru bakuma Miru makosa kiabina kiabina kiu Auga urero kare anyon iri na lengira ni ya ni bara musone bara jucho auga tingemba kutabunga bamiru bonde no ntuma majani ba weta musiko kamusoma majani beke musoma majani bonka yuzi manta Miraa antu miru ton ya koromone ba uga bakawa ti antu beke bonde kuanda malano ntuma na nda taka ntu ba laginya tu de pya ba ya Miraa ya Miraa miru kudala menu mona kudala wiwa Keu vinga tete. Mseo muda tire. Pia kwa mwezi sana. Mbati yako na msowanda bona jua umbungi au tibine. Ne taire muntu akali akalekia. Okay. No ntuleo yepena point na lembe roli keno kuona gendo tonyera. Okay. Tafadhali na waomu na muomba tu. Thank you. Imo kulupendeza mwana John Paul mulungu mutezi endele tu menyagi pindi kinga kule nyakezwa ali ngora kwa John Paul mulenge kula kwa kezeno zai sasa igenda musima leo na ko mutulungu punti ne Miraa Amiru bategete John Paul. Thank you. Akenge kamusho bakaoge ne kinonture raingo buto raingo ninka wasiri ya kilimo Miraa ingo Somalia ibage diotegera na yurandene munya ali minister I think whatever nuwe wa ingire kali Somalia area manzi era ilo lwa ya ndi mukuru kuyagwa musa ne munya nengera manta Miraa hakuna munya nyana nakolonga makundi to tutakataka pita isiasa na tino tusuwe na sio leo buto wa naibu rais yale au Ndaigiru akuru mansia Miraa nere takinanga wakwina zinere Somalia zirikale na yejeke kuna korito yeza laiti na kuguna hata mtu wake yakolonga mwa tena zirisi na kushungiza maana kushungiza mantua Miraa Somalia. Thank you. Itwali ya umana ndwale mansia aliri mansia isiriasi bagere gutakera bakyala je bagere gutakera ndene buguno ntujera imantu ya uma kwa kabisa na ndalo tedi sinenyo. Asante. Boda dimosana John Paul mulungu muzalime. Nawe. Halo wero. Werele. Halo wero. Halo wero, nada songe. Iko sana bukuru karibu. Nimbeta wajenonde mesaidi ya milero. Karibu sana. Nindi uga tereke songe. Era ntuba unshokeje uweta kwa John Paul muligi mwishinua. Omushokeria nkado no nkona gwete mwananchi akorba uba gutetera munyagu bere atire omanya mwananchi obunge deputy president ya bera kangi bakagwa ni idero hii Kenya ina upungufu wa watu wajinga antone bakuona bulando eno kekuluewa nega tuikane umaba kwali ubakeona na gekedo Miraa bakuluira neba uge umane gitumkiri ko wadi mtu akutaja alitaja munya na sekendere kira kiyo kiambele kedo Miraa na thina ni baba kibekala ende na ntu batie kulumye baba bangi bakiwa ni nyamwane Miraa bakuluira neba etekele kwemanira na betekelie gwetekelia ate Miraa na thina nande bera nkele kia gishonge mbugi atele antu baba batekenda kwikala time pata na kanidi mtu wande adulirwa kisonge na independent mind ya koludha bole yakwenda kote mtu abatia force wadinga te president ke tone yakona ni maike kama unaona deputy president anafaa fuata no ndo every leaders must have an independent mind nige ndo tatarakani ndi kuni kutoka kali ukela wakezo MCA watu ikote ku support governor kote na nkelo maendeleo
thank you ni support mtu na independent mind Gichunki ila tuika mtu ni akuona thirikari ite kuruga wega tutikatonyele muntu malo yote na kulona mirano mtu ni wanu kamina stand. Thank you ni General Demideru. Thank you General. Siu kiengi. Hello Wero. Wero hello. Hello Wero. Hello. Bari. Iko sana tu ni sauti TV yako tafadhali turadi nao. Ya Pius. Yes Pius, karibu sana. Please tuni sauti ya TV yako. Pius kuma yende. Karibu sana Pius. Maoni yako kana kiria? Habari. Pius. Yes. Maoni yako kana kiria please? Oko ndakuwa 3. Akita sakije bara kila kiasi Miraa. Sorry, ongela kwa sauti kidogo. Anku atre. Wale sakije na John Paul bara kila kiasi Miraa. John Paul kwa Miraa ruyo. Mheshimiwa anapoenda kuelewa atre. Somali mona kiki. Somali mona kiengo. Somali mona kangeta kwa kurukuri. Deliberation ziko buzi president Uhuru. Ndio kinyeta ngado wa Somali. Iko kupotea bila kwenda Ciaca. Kwenda kama kwenda kufunga Miraa. Uko mbele bale kitabu kuingia pale Uhuru mwenye kinyeta kai na kuna ombe kundango hiyo na Miraa. Tuare waziri irare tacheke 1.2 million by kai nango. Waziri na kwenda hivi kwenda president wengo na kumenyaru yari ni mileti maidiga tu. Paswe reanto amir renta tongore baba kuye tila. Lakini tatu la hiki tatu. Ndio onde bena bakringo na bamudani. Mpeki watu rakuri na hilo. Hicho kile mure mire na kwa ngenge. Ndio menye mwende na balweletie na kujania kunga mutore mamira na balweletie. Iba ne kila Miraa ya. Ndio bate tukafika dakika na ile tata kobi. Ndio banya dai na kile agua report yetu waziri. Ndio mloedia ne kuloloni wananchi bonde na waziri implement at time when it is necessary on what is important clearly. Mamtego ya mbele ni lo whether waziri ya kurangira ya Amero batetoka video tanande kingo kelo kini budget ya supplementary yote kiende waka takwera kenda Amero batetoka ndio ngera mundu to John Paul na zakijo ibareke ngenge kubukia Miraa abaendelea kuleta siasa hiyo kwa ramani ibanda mana royo re ndo kamali yako na bako akona mana ila dura Miraa ibara ngombuko chedera ndo chedera mwende ati umeoba kupita sisi bako naulia tanga ibo tanga Miraa Miraa ni Amero ndo kana kutaweta Amero ndo kubwana nia Amero ndo kalimbe ndio wana over ate kwa president Uhuru mwenye nyata ndio ndo kumatoka nare mbele oka ulende takido na travelere na moja kwa travelere agora sorry ya baito ya mingaika tanga ndio kile kibo ndio ora president Uhuru yes munya baba angete arediba Kimera Miraa kwa kutoka thank you kuma ke mapasoko kuma ke provincial kuma ke provincial ko cha ari no ko ba ne cha intelia atura ubiti ya John Paul atura ubiti ara ko ko be masura agura bako dai ko ko ndio kwa kwambia kwa ngenge atura kunge ne na kana takiri ya muta takija atura ko ne pesa Nairobi tafadhali mati yenda antubaba baraki na mchezo na Kimera abaendelea iba mtamania royo baendelea koro ya Amero abaendelea koro ya Amero wa chama cha moto tu wa ajebonde tuare wonde maidita tu acha utinye mwe bana mteka mtalendo akiwa yeye maidita ando kwa Miraa akupole to kubanga rukire naina ba kireko ba letore ba everybody akabuja akabanga laini ukire bedere tepesa kwa 22 milioni ile to embe mtombe onzoro re Miraa ombo tatuka po iwe takuina none de baka kwapia bine oro otura ngenge bere bakire kiuri to abuse nywa na nikan kwa joma asante Pius
Akwenda kwandi kuibanga. Tatizo nare yo tutendera. Tukumenya watora kodija na abatora kuibanga. Yo toho watora kutendera. Ngati nibone orambira ekubangwa. Muntu we kanuni, muntu mutwate, muntu kangeta, muntu tetoro, muntu soti, muntu kauma, muntu tekuru. Ami yotadoka. Na muntu modika. Tupare kwa otwanga anja. Thank you, Pius. Yes. Asante sana. Thank you very much, Bwana Martin. 1 minute, katoike mwisho, katoike mudia. Hello, Wero. Hello, Ndwandi. Hello, karibu sana tunarena oi Martin. Udaria na Samora Mutuma kumaige. Karibu sana Mutuma. Udaria na Samora Mutuma kumaigembe. Karibu sana bwana Mutuma, ito kuibwa maoni yako. Oyi burankuwa. Bwana we muntu rungamirite Miraa bwana Sakinjo. Inko watanena bwana Sakinjo na bwana Sakinjo na Mheshimiwa John Paul. Hello. Ndego rapre. Ito kuibwa endelea na please tisi sauti ya TV kukenda to watanena boya. Bwana Sakinjo na bwana John Paul to watanena nabo. Na muntu we to mantile abya gutera no munye to mwana na bwana kurona Miraa. Alafu Mheshimiwa amesema leo ito kumeanua rubere Miraa igembere. Oyi mpeto wa Samora Mutuma kuma igembe sau. Mutuma. Thank you. Tuanda kuele sana tuwe mwana mantile no mwana Miraa igembere na bwana John Paul na Sakinjo ibo baru ya Miraa igembere. Sawa baba Edward. Asante. Thank you very much. Ndio na ndio insisto beta Edward. Kado yake mwisho pia mheshimiwa alafu ruari. Hello Wero. Hello. Hello Wero. Hello. Hello. Hello Wero. Yes. Hello bwana Martin. Hello, karibu sana tunarena nao. Hello bwana Martin. Hello, karibu na utuko arenwe. Hello. Hello. Hello bwana Martin. Hello, karibu tunarena nao. Ule na mwenda kuma ayembe. Mwenda tunieleza sauti ya TV ku tafadhali. Mbona ni asante pia simia buba kwa limanto Miraa. Gondende de nyama ntiama ali kuishi Miraa. Ibali ya uma na vele anto manti ya uma arayali. Nto utimia uombe ndio yento na mtio kuendelea yako. Alafu kuna nto tuma Somali tukiweza sukari nelia. Bai kutuwe kile mwenyewe bai ngi tuko tuwa Kenya hivi ya tu tumero Kenya. Somali kutuwa bitekuya. Na tawe yani ikende nto kuma mesi yaome. Nani kutuwe nani kuendelea kwa nara. Pabo mantonde umadeni. Okay. Bwana John Paul mulina kwa lioma. Na kinyao lewa kwa lia amiruta kunde bate kumenya alazi neli. Asante. Mheshimiwa. Thank you very much Bwana Martin. Ngoti kia ndenda tusokera ke kiure kirora kya mutanora omba kwithira kiwa nkuria ndene mbunge. Meake thatu lakini ntiarura thoko. Ndemo correct kidogo. Mantu ya thoko itiura chua ni heshimiwa. Members of Parliament. Thoko yurashwa ni executive. Kia tumeona president akiumao hayata ni kwethia ni na waziri wa trade, hayata kwethia China, hayata na arora baka lobby market. Engwetikia eitare waziri wetura weke agriculture thai ethire ki trade. None tamaita ya maingi muno ethirite arenja na arora bena president na baki arira chamantu ya thoko. Na ike tumbuire ki thoko irora tubati kwetha tukiwa thai tutibati kwetha tukiarira cia thoko emwe kindene ya Africa ya yombite kwetha kiingwa. Itubati kwetha tukiarira cia inya something positive. Irora thirikari yetu ya Jubilee yombite kwethira kithithia. Na kwirire ontu kwari onde aria de independent minded. Nte kwa line ke anybody. Nonto atongoria ba bonde ne ashore ba ko na atongoria bonde ka babati kwetha bakiewa respect irerio na kwetha ida iroro kwaria ukario mabo manto borabukari. So Bwana Martin manto ya thoko executive iyo bati kwethire tuona cia thoko ni atashitite ni ata sheria na ata implementation ya sheria ere ya crop
act na atayombeta kwethira kia implemented no tukia kwethira kia ile ndene Kenya ki many counties ndene Kenya wa ile Nyandarua wa ile Garissa County wa ile Mombasa wa ile Lamu ibombeta kwethira baki introduce a new levy eba ka increase ooti kirimira ki county sirora dairora ooti buka increased muntoro bro bati kwethira etura board ni executive babati kuwa ontubo this is a crop that bati kwethira kithitheruo ngwete kyote ibo mayani kakawa dairora ka travel to itainya Mombasa rora ke go down kakia imposed tax ndene ya those counties ire idaira ikilukira lakini Miraa kintu kiu githera kikarika kumaanisha inyau ndene ya Kenya yongwa thirikari ni kumba kwithekirwo amantu yao nonete ndene ya Kenya oyeturi antu ba Miraa ndia ba Miraa bamo bakingilwa bakethira ba kwetwika no moko scrutinized ndene Kenya yao na ingwetikia kuma mweri gwena na mweri wetano antu betu baingi bethirite bakithekwa muno bakithekwa Tana River County bakithekwa Garissa County bakithekwa Lamu County baikitie Miraa na ndene ya airport na cash crop but utukuva kwethira imutongoria kana the executive itura mbondle bomba kwetha bakiwa mantu ya kuthiatu dairora kwethirite kwena muntu uririte rujini na arora thirikari yo the spokesperson wa thirikari iwo watu ya report ni ata muntu urakuru rujini dairora uririte na arora igetumi wenkwenda kwethia ndi concern muno president ito kwiro na kwariria Miraa but kwena information from state house era yotwira mandaya munya is enough kuweza kwethira akiarasi munya akiakwari ndakwira kintu kimwe bwana Matiang'i akithira very enough kana inya kibicho akithira very enough kwariria muntu ura ombete kwithira akiura arujeni no to ni interior yo yandila amantu yarora so nkwendo ngwata u bwana Martin na ntu barora to kwariria ngwire turi ariria population of 2 million people barora bosa fadhayo baratho kochio dhayo muntu nya skuru eruro next week atike mwana skuru no kuona na atike mwana skuru no to akwiro ata etera president na kwaria lakini president anjiri kwaria kuma mweri wa mwanja mwankatha hiyo ti resort so itubati kwetha tukiona the progress ya rwario president inya waziri na bati kwaria still lakini waziri akiara chio na bati kwethra ake yawa anto hope dairoro kera muntu etera otio mwa the timeline ndetera mokari ntikume kwetha ndetera mokari uyu ndetera kiomekira ndetera next year lakini embati kwetha nkikwe ya the timeline lakini ngwetekia rwairaptire ndene ya mbunge ntuko ya Alhamisi na rwareta different ideology ngwetekia rwatrigger the government yombe kwethire kiaria na kiatumire on Tuesday president akaomba kwethire kiarache na that Tuesday it will expect still kirwa president ruketha rwena something about Miraa. Morris Itongaru, let the politicians not make a mistake of taking us for fools. Round here, hatuwekwi box tena, enough is enough. Kawa tangatanga, kieleweke ama kisieleweke, hatukuli tangatanga, hatukuli kieleweke, tunakula pesa za Miraa. Bwana Kadorima. Okay. Denda kuweta mantoya dhatu, kithimwire siaringo. Number one, enda kuwa mbere mbambiri no mweshimwe wire uti technical team uti anything at the Ministry of Agriculture. Miraa has been handed over by Ministry of Agriculture to Ministry of Trade, KEBS, Kenya Bureau of Standards, kenda develop standard ya Miraa, which will advise neo ikaya na mutaratara wora Miraa etate ura yomba kwa packaged na ura komba kwa marketed. Kenda exactly thirikari menya thira bareta thokone imbibio ngoba kama treatment together with other lead ministries. Number 2 neombwe kurura uire manto ya sukari neria kwa Somalia. It's available. It's on record. Even it has been chaired by the chairman of KEBS on a meeting in Igembe. Yes, I remember very well. Okay. So
tutekiri point irenge kuwa Somalia iria na sukari uni urambisi Somalia na inyai historical ngambi Somalia tarima iwa toba kuiva produce sukari na bate dairy farms kwou tutewe expect kutweka kweneria kana sukari kuma Somalia. So tenere kwero leo ya biashara ni ile kwa kibiashara katika Kenya na Somalia. Ama ndi mambo tu tunajipea. Manto totia. Na inyo utora manto yeria na sukari kuma Somalia. Wengo manto atekwela oto. Is it so Sakija? Watu twende itu baratu Miraa ne kana tu biashara neji itu kumenya iko ari na delegation ya ntuba biashara ba Miraa betre nara. Manto ya kuetwa teka ya kueto kumanja. Lakini mbere buku mau bwana Martin kuintumbuire kidogo kuwa John Paul no mwezi tekumuruma is the youngest MP. Is the youngest MP. But here in terms of seniority we was senior. I believe mheshimiwa te offended. Yakanda iweya etwa. Alafu nkuibwa mchoro kwa Pius noe au watu kuwa keke muno. It's also in democratic space. Ende buran kuwa ni Martin. Tekato we are not tekato fish. Tekato to ikizakene. Imantu twerirwe officially kumanara. Na kimese maniera baiko ya ibetanire na kenda baya na report. Na mtura oyere report yu imheshimiwa Maure. Na au amikia nara ikuendeka. Tuambiriria wetera. Na hivyo nto kuona tu ikinyanto amo bana Martin tukambia wetera. Onto wetera kilaki ti wetera. Onto wetera bira wina byo Miraa ne biashara ne biti wetera. Baraba ingi tu marandone. Baraba ingi we tu na assets iku hata iku depreciate. Onto to wetera. Bila bingi kwenda kweta ne ati wetera ko imbibyo byongwa byeteri bana Martin. Turi atri. Ile akoriri atri. Bwe weta kuria thoko nonto bwetere thoko eitenerera kiunjuri no wari minister ni onto bote implementere mantu yeu orankuwa ne mantu ya thoko ira na report ire chabwithirwe iyo level ya extent ya implementation ira task force ne atetawa technical team ya bati kubwithia kumawe kayukwani ni the mother ministry and the line ministry na hivyo nto kwenda clarify kamitira itaro amiru gwene mweri wa Julai ora kukarika ya mbiriri mathine cia mbiriri January lakini report yu ileo na nuirebo ya kisheria no bati kwethia ta kwethia 1 2 3 4 bila kwenda kueta ni mantu ya Somalia tuina thine iri temire ingi Somalia bwana Mati na amiru twende tufati kuelewa Miraa ingi Somalia. Ni ndege okamata Miraa hukumia Somalia iko kuingi. What's the difference? It is no wiki ya na barabara. Oh, okay. Yes, no wiki ya barabara kano eta neo mauro. Kano eta neo na jirerengi. Ukumira otewe ya ukuria. Lakini ndege kuma Kenya tibatiwa kamata Miraa eta neo. Yukuma niyo Somalia. Na ikuwa ibauto ita mauru nontu iyoto tegemea muno kamata Miraa. Nde ito sindana nde ya Ethiopia Somalia. Ethiopia bo mwanka yoyo tingi. Iro kuona mheshimiwa akieta. Mwanka yoyo tu watu ito ingiri. Tutiomba weta kinya nande tukuma nara. Na mantu yo kuona yakiheto imantu yande kibaro ene na yakareto na. Onto ya kuyukie itarira ya kabwana Martin ka Somalia ra karire atia ya ndiririo twimbira kinya onto to korumo ibando ale meato ina murumire onto re toyoria mwanka thirikari ya Kenya ingite te thirikari ya Somalia oratomba weta kinya na land cruiser thate iyetira mwanke ne iyeta ndoble iyeta elwak iyeta kongi na kongi buku ngoi kwani otu reduce ra mirera to twira nthi tukiariria mantu ya yangi twina ntu bara atonosia na arosia bara baturite ndamu Somalia ra kende thirikari yura imbibio na Martin bibi kuira president wetu na kwariria kuma mweri yo ethatu mwaka thai imera bibi ingi itokuona rira kwa ile corona thirikari ni amatukire thirikari ni amatukire kwethia atia kubwithia mikakati ya guchokia maua no chokia matunda ya yangi mwaka kinya ndege cia kuro ite
kenda ikamata lakini utebi tona biukirirwa kiara mantu ne Miraa ito kuona kinyana ko kidogo kukareta locust iko kumatukwa lakini kwa twika renge tutekuona effort yera Miraa ene batu no katukwiro itwetere so they nani ku they may be, you know, what's the problem ndio ntote buku kareka ene ata kukareka kwithira baraba bati kwithira bakibwitha yo batikubwithia bwana Martin twambiriria CS wetu munya iwe kuringana na shirira na no methomere boya wengwa mantu ya yonde yambira iria na ministry ya agriculture na teko laumana no tikona mantile na ko incha te mantu ya tuteko laumiana kato kwa crops act iklia no wambe ubati kwambiria mantu ya alafu akathania uriku mantu ya twitira boya turioria kinyaro ari roto kwiro kuendelea ari no ro kuendelea no bwana Martin ni uhuru wako ya thimu akaringira famajo kana ne atia alafu kwe mantu yonto yara ya karika muringene ruari CS ake ya twira bwenda andamana itone ne atakukethia sincerely imanto ya karia yewe ende kuno mono turigira kibara watu tianilia CS munyare ne ato kwenda twethia na mantile na ukarikuo na ito atumirwe kinyai ni MP batu etite na senator batwira baratu gombo ukinyila CS munya baumuromba request me non tubate kwenda kuromba munonte me ana atambatio miwa but they requested ati non tubwa opinion isiyocha kisiasa pati president aumba kureo betikiria to onana nabo ukona na request yo yabwithwa na bwana kande mechokere rengi CS no kurombo ne atongeria bangi obete kenda mantu yarirwa haraka na tuthiria uteto mi bwana Martin twambiriria ukilaniria ucokaniria kwethia uria twamgaikite kuma mweri yo ethatu mwaka thai na bonge kanthiria na kuwa thoko ingirio thoko yo kuwa task force ni atayeterethia irio na ni identify na chierwa 1 2 3 iwe bati kwethwa ni ontite kwetherwa bwana Martin kore muntu waririe ampeta awito ari ngena mudharimi exactly menya okay akwenda kuolelia muntu wena siasa na athia tilide mwanga ntugu na uni na orindi mumeru ayo ende na gumye mbia kwenda well kipindi ki very popular so kwe watetera otera actually kwa kipindi so ibako beno area uni ontonko eta munya tika ngo defend munya kaginya njoni po ako laumu munya so na kankwera ni no wasiri dai kuria tre no wasiri dai wangirigacha ni onto munya tikwethe busa kijo kwa ete atengeri baba John Paul ankwere anto bake akwenda kuito kwenda kwaria mutongoria bate arasha bakirumana onto ntukuto ari mushamani no mari thatu seneta no wawire munya na atwite lakini ari kwamba kurumana yo ntoka tika maore kalaka deputy whip awire kwe mtongo uraerwa kati so ete ikinyo no abwendie no angwenda okoti angwenda akuari Martin kenda lambo iyo ndethira kethro anto baba kuremwa ibatie munyate thianto bembe na inkwirire Martin mantu ya Miraa ya processing sakijo atumba kwira mantu ya thirikari ya Kenya na atekwaria thirikari ya Somalia muntu munya every base ya kikao kya cabinet orimwe kiumia na netha irwari ku so ari twira ante twira bagita bakaria president wana gichunge munya aturite ndakewe inda atumi Nairobi na ntu bamira na ndaitre ndethera ni bari na former prime minister na bwana Orengo na ndamwira munene binkwirite ituturia ndaka kwirite mantu yambi ya Miraa na araukira turaria mantu ya Miraa na araviurunka na araria na munene oke atwaya thimo ya 1 na ndaringira baba antumite munyarari abona thimo ewe na vera uni mantilondi tanyango kolomigira agoro na tukwaria mantu ya Miraa na president Uhuru Kenyatta so ishi kya gwetho ise security tutombo tangasero twinde okay anko enda guthiria gichunge binkwenda ntu bembe agitwelewe ukuba muntu na akwenda kugumeria siasa arwa wika ngo support munya nti support munya
onto kinya mpango ya atomba kompa mbese ndona ni democratic mbese ndona mbese maisha yako yonde gechunge imira nuisiwe ante kwenda kwe uyangi maisha yako getimira ntithwa ndio so munya atomba mba mochara windira atomira antukwe ndrona ngirimana yana na 80 one day na ine itarego 2005 so muntu aitwangira atwira batuka twina siasa batututena siasa kama muntu oro mwinjoka one kolo aistoka so thoko etu tierie ne mwe Somalia na no tukoromba murungu nderera antu tukwenge bekwa mwa ngurubu ito shamana shebe kwa mwenya kwenda kurumana ndabera akutena njira murungu na areta ambi njira so batu tuopu kinyati kimunya no oru kinyata ito kuopu nyage murungu atebi antu wa Miraa bembe muntu kuibwa kiwa inkwaria untenda kotikire ito gore bangeta ngabana nuntu wengo na kanyo kake na wire mantu yo Miraa yo mwa stress na kororwa ringi na kinyaka eto ante moyatani na ntitalako muntu ngi obwiri utothetera so ayumbe iboto tierie John Paul maoro maoka na koba yo kiringo reka baba angi kurongi wire tuwire abunge na wire nya abunge bangi antu beta muntu ro ko affectwa nuntu wunde direct nuntu batu tutemyo tarendegiri utekurekwa ndamuringire John Paul no mareto inaini biwa shwanga imuntu bangai wende muntu bangai ango gwe ombishi anto muno bishi embe across uti omwembe arente gwera mwera yoyuko nuntu bwambi ndeminyete yonde na Miraa so batu inkoro wetu Miraa baba ari akwatanira munya otukera watanira munya mirete thuke thai murungu iyo iki wango kietu kibiri lakini Martin ndaromba mheshimiwa John Paul tunaheshima nontu nkomnya ni independent mind tu aita kolome yako wekiringo na maore pete bari siembe kinya ntuguisho toetanite bareke na seneta nontu no miru yonde mithika nyaka ria kwa kurembe no awimenti na ikana lakini John Paul kare yako awembe na maore maoka na koba ikiringo batita bungene onto nyarire ngito taete mithika na netere seneti tomwe kinya tu agage na chimbi ni mwambi manyara so no aye weche miru na akiluga Bwana Mati azimio era nene muchemani yoto kuira yura yo Friday ira yari nene ni bumantilia kuwa atongeria ba tuteko mianuri uka oeta bangi lakini iromba yari waziri iyowe wina relationship na president ire kuoneka very close eta atongeria bangi nontu yo solution ye kuoneka buri bara bonde baraomba hukuma murango na yura yo president bari turaba kethiata bakira twe bete na bete antu bangi kenda manto ya yombo karika twetiganiria twawa atire ira yare alamisi turiwa ntuku 14 tutekwenda manto yo tura barabarene ikethira manto ya yomba kuthithika mbere ntuku na batu twishua atongeria betu bamiru na kan correct mantile anto amwe tafadhali mimo ne kwenda mbiche miru ile amwe tukaya ni miru no ntuwe zira Miraa ewahacia mbia yahacia thoko nara yahacitie thoko antu baba kuona yo ntu ba thoko ye ya Miru town au ba iba kurira kambire ba mongera beta ba mongera ba nateta thoko akoromone kava kwacia na inyate atia bia kuravira biobi inavieta no ntu Miraa tena mbia o aitia nara bore antu ba bahasiata kinyabongwa kama wachi ne ata kwa ukarika kwa biratu kuona kaba atongeria betu baibonde wora baria bete tukawa seneta no to seneta ilazima kinyawe mutongerio miru kinyaba wata ne ngabana kiraitu no wirentu wirenge nari mite Miraa kinanduba na obo nari mite yo otewe ate kwiboro rwa mantu ya Bwana Martin biratu kuuria ne mbetere ne thire na batu tu Miraa ene na turitambia zari we Somalia itu turiurie imbibio inanyungwelo matite to Asia na turiwa Somalia kinyaba ikare maburu bakarea ituruoriro mwaka tu ithatere Martin re ko muntu shakiyomba kiusi tangu enda kulitaka ugere Miru kambuye bwana Martin kwenda kwa kambu kandiria boba shakiyo ndege pointi mwake munene pointi mwangu kadhari make ari nkwire sakiyo inte kwa yani Miru
eleli nya isunge atwitite antu bembe agi no nditu wathiri wa baranene so ginya getho ngwaye ni echunge na ya nitie itu mienda tutekorea batu tu wathiri wa baranene. Okay, talk about your kura I mean kante therie Sakijo no tutekomeana ntatu ciake akurita imwe ndo awa waziri nere anto bete maandamano kaberi okuti waziri ngetetheria Mr. Sakijo beri omukuti exactly ura awire in 2 sentences awire tato niko dia to thirikari na twina cio menye ngoro ko ya president yare awe ko muchama ni wakwithitu ko pore rure ni MPs na para umete muchama ni one bakwira anto bete maandamano ne inde wa babo kulukira bawete mayau nyaba guture bathiate ko barabarene. That is inquiry omukuti as much as possible. Yes. Tuina atongeria babo ndena formula ere ona tukimenya mukuna rukui kwari. Lakini bwana Sakijo Naftali. See Basakijo on one side iba kwaria ka kinyawe iba kuringa Kimara na iba kwenda mutoro bakuringira Kimara no bakwenda abatedia. What do you think? Ibumbuira atiri ya president tutemutuma muno ketho tutiploji leo tere bwirite no kuona bwa ko muntu ba ko dra mbelero bu thuku muntu ba no tumba weta umuritanto mura ko ngondo utuma lakini the following day winya ka memene kenu ka Kimero we muruma kano weta nya mutsemanya ne arumu muntu ngi wiko no kuona ya uerwa kwinto cia karike parliament na ndo beto turi ndaka kajiando timu emero yonde ere ariko a part of a section of Maryland as barara mutsemanya ne yura riu na tato isiaruo kwite ko ire president inyacya ngwira kurita mbira ingwatanuro riko tukwenda na mutongerio kana intomo riko tu mutuma yongo exactly so now gentlemen, how about democracy? How about right tietu Miraa ni cash crop ni bati kwethira yeshugulikero idhirikari wewe match kinyoke kwethira kinyoke kya kuruma na bwana ate it should be catered for ngukura dhirikari like nuranto te private budget ya dhirikari batata kwera timu ile kepsi yoshugulikira Miraa thai ikaende Miraa to another level in government na employees ba dhirikari bagitangwere ko ngwera waziri wa dhirikari aweta na misemano ile kwake ile na kubwethia misemani enginya Nairobi na yontuma ntileo kura na mutirimite wake nturio nenda keke ku akubwethia misemani emigeze ite 10 no ntubambi wa Miraa uyu waziri wa dhirikari president auchumi aweke na Miraa nyake speech yake tebo na upromise yo wengwa akuwe nyambeta nuko na mbezi leta kinjo atura ingite kotini ngakwelezo ri alukangirirwe president kwariri kuweta Miraa kile speech was it a privilege? Yes. Or a right? No, it's our right, but it happened for the first time and in a great way. Wow. Mheshimiwa, ngawekira kifix. This is quite tricky. But then Ameru na and Miraa, arimi Miraa, biashara Miraa. You see, okay, the one year ya mubiashara, okay, agwedro biashara ero kurita itena baita ye na asara, maybe you should think of some other business. Ukaua no to biashara yo mbikira asara mwaka yo mbere mwaka yo ele do kureti ya riti ya ingiro, you know, it's about time now babeli ku do alimanto ye biashara ingibo Kimera binge bokalo kadamia uga kwetha we mureme bana Martin na thirikari kethira ikithitha cionto ntria bure kuthitha thayo kwana kindu majiriri kwethira nkiwa ndagwa Kenya is a democratic republic uga weta Nyanza ni antu bari ma pempe na ni antu bari ma inyamuchere lakini uga weta ki budget allocation no mwaka thirikari ya allocate mbecha ki antu barora na no kumenya ire strong ondrie baiku kumaanisha thirikari itiritangwe kuringana na bro me support thirikari iritangwe kuringana na mwananchi burari iyo nto yone John Paul nde kuthuro kura kwa twekende ru antu barora bate ampete kura ntibati membi obaritangwe no ntibate ampete but for now I'm their leader
so bethe iba andingirite kura kabate andingirite bethe thai iba kwario buthuku kabate kwario buthuku antu barora mbati kwitha anke bana ni bonthe na ikete miwona thirikari itenga budget ya that sign na inyo etonte ya Kisumu thaiyo watri mabarabara ithithitu nau ithithitu cia very high standard na cia mamilioni ya mbeca na ikete murimio o Miraa thairora tukumba kwitha twe mwariria au nkuwa thaiyo ikaitaka thirikari yomba kwithira itake step kuma neke Ministry of Foreign Affairs tuete Ministry of Trade, Ministry of Interior, Ministry of Agriculture thaiyo ministries ichionde tumbe kwithira twe equation nanda kwira iyo motive ko ekwitha ngike that petition ngifuatilia through the Ministry of Agriculture ne atabombete kwitha baki angiri na these other ministries nonto okya Ministry ya Interior echokia machokio ekawa mwanka yote omba kwitha yukiruka no bati kwithira wechuria kiuria thirikari ina interest ya mwana incho murimi wa Miraa ngakwira kintu kingi inkwirerenge na mantu ya inye yethirite inya kinani we gwake arire mantu yao na njira negative sana na ngakwira mate kintu kirora kiatethia Miraa tiku yao tuweza tukiela na mantu itwethire bautu tweshiriki pamoja okay wita western ngwete kuna muntu yubashwa owetwa Didimas Embarasa na inya antu ibo umenya au miru na inya mno Didimas Embarasa no kya make Jubilee lakini nari yake criticize Jubilee lakini ukya kuona Eugene wa Malwa dairora daira western muntu yo amona muchema nione yurora kwa twika muchema niyo yuete ita kwa riri development shambi shamuri myuro na arora nonto siasa itipati kwetha sietu iria tomba kwetha tukiarire tuthetra murimi tomba kwetha etetheka siasa cine itare ario ire acio inya tuketha tukidifa nengwetike kwena muntu waria au kwena muchemani yo kari mairitha turuare na atirona bunge muchemani one jura mate ni kintu kambere otumba wita muchemani ote invited wita muchemani ono ote invited na muchemani yoro ke au kimbara muntu ora umba kwithira ke mbulemo iyo witire ku nonto ne ata wijire ora na invitation ku maki wo we muchemani yo ari mi bamira jura ba twete mairitha to kukithira winte ari na invitation mate nte ta muchemani one yo noto na atengeta nkiaweta muchemani one yo ke akono yo kareta problem siasa is something dynamic na noita a problem ka something e ka happen in that meeting muntu ro ka blamed iwo wigire na hata wiyire ko ntuko no weti iwo reta mantu yeko iwo reta kasakasai so tafadhali itweli kwethe atuke move away kumaneke mantu ya kuindibind tumbe kwethe mheshimiwa governor the CS na bautu members of parliament na inye heshimiwa betu ba one level the MCs tumbe kwethe atuke karande na twaria sauti yemwe inye kwethera hantu batona na tukarende twaria sauti yemwe kwethera president is the end of this state na inya bwana Raila Odinga ngwete kinya ke opposition something iki happen negative then it will affect the people of this country that time inye kwethera no criticize the government akeya au thirikari tukwatana no tha iombe kwethe ke activement yao onto ya kintu kire akarikire Westgate so tha itwije antu amwe na twaririe ni ndisia murimi wa Miraa thokwere Somalia ruke kwethera ni ntobia Somalia bite kuoyo thirikari kekendelea kwethire ke oyo burero ya mbere nonto kwa twika antu bai sawa itokuwa antu baba trima intobi lakini mbere ibireya kwethi ibireya ri impia peninto bibitekeje nonto nya wonu kwa twika one kwa ku kwintombe ya kura nao kaimbe ya kaura skuma nkureta irambecha na ukuwa wente kureta rambia na urenge Sure. Only the president has the power to solve Miraa issues, full stop. All Meru politicians have no problem with Miraa. We Meru people need not to bow down since the president has asked to serve us. Watu wake, akawa, why is the president fighting Miraa? Akawa, if for sure Miraa is Kenya's cash crop, we don't need to bow to the president, he must act. All this
is attempting tricks by the president for people of Meru. Ni Mr. Bishop Imoro arenterechia mutuate kwina ongenwe Mheshimiwa Martin Makasi arua bro, I differ with Kadorima about loyalty to government so that people of Wegembe can be given their rights. That's unacceptable because this is a democratic state. Following debate from Kobo, where we benefit a lot from Miraa income by selling food crops like cabbage and carrot to our brothers in Wegembe. Uni Bishop ni MCA Bwana Makasi. Bariole mwingine warua, what have Munya as CS and one of the chief advisors the president done to Miraa, since he is one of us, as apart from going around making a lot of noise and using Miraa fund to gain his political mileage. Bwana Martin, remember Munya has used around 80 million which was budgeted for traveling allowance and 60 million which was budgeted for MRI. Secondly, Meru people need to know how much is budgeted for Miraa this 1 year, since Munya has taken control without involving Miraa stakeholders. As Mantile those questions, ne barion to limunge kadelwa Wegembe Central. Tukithime dato. Hello Wero. Wero, hello. Hello. Hello Wero. Hello Martin. Hello. Bobui. Tubue buru mukuru karibu turare nao. Burari na Juda kumaisiolo. Juda. Ndi kula mawe. Karibu sana. Ndio woni mujandala yangu anosha ini ngakura ntubwa kulia nyama no Martin. Amiru betu kabendere biyo mono. Poko tegera. Yambe kya Miraa. Ni turite mono chiundete kunenganirwa. Lakini itaumbo kinyira murimi. O Miraa ni kinya. Lakini raira munyara ndiro kinya. Mbechi kya tukire ichiari karibu shionde. Na icho chiyite. Na chiko itukuyerete ubwega na tukunerete ubwega. Wantu babyu no bakwetaja bakweka chikitumbo kinyira mtomira yao. Okay. Ogo benda wakala baire yari ya umbe na mpala mwakandeke muti jetaja. Kizirate bo. Lakini bara yaje muri miomera na erombe chaniuru. Bauba weto bauba kwari umono bobe ta kwinga bamungu badua ibazara bai kamitine ya chundire. Ngori churi nikino ntuvo bataomba kudiri unaibo pembe neiba Miraa kapisa mbe chubo weni chumbi okinyaki mwembiri wimwende. Mukigwa? Aya bunge na buku onde gwajua Miraa ya welwak. Welwak uninge takwa welwak ni kaunti ya Mandera. Na iki Kenya. Miraa niri ya wajia welwak. Niri ya wa Mandera. That means Miraa niri ya Kenya yonde msima. Na uke yaguda kwene issue chia Miraa ntipo nara munya oshangia issue chia Miraa. Munya ni mtu wendete mu Meru na nkorewa yonde na mu Kenya na nkorewa yonde. Uke otegera munya kumari MP utiondo na munya akishangia na mtu inateu. No utiondo na munya aishangia kinyamo na mtu kwenda kule. Babonde. Tekulia. Oti wena vile Mulungu. Thank you. Mungu bora baraka upinga munya. Karibu sana mwidhalie. Nkaterenjo tulipona tongore bobangi. Okay, the kaponde. Ya, ende. Oningore tomu anamati. Enkore mundandala yoyo nubo najua. Asante. Mtejo Meru ondora bakari kwa anamati. Waniki maoni yako ramomba kuwa. Oni kuiwa nkivura sana Martin. Teresi Miraa kwa dia yarere torendione. Itara kampeni tona tonto kompano meri datu ndona mporo akejere wake ya netondo Miraa. Munya yaka kona nto baturanga itondo Miraa. Na nyara ira mtuwe mwangi tine enmaoa.
Pentipondo na akivana so Miraa na Wetangula na Mutavani. Na dato vile temanso ya sende bwana Martin nitatiwa ya historia kile boringi. Ndwale arari ya parti na yo maborobo yo kapista. Na area muntu arari yo Martin tikire ni umamate. Ni atire Martin. Munya. No mora direct ya Miranda na Miro County. Na ito miniatire. Munya wa sirio Miraa. Na raro ndako yotura batwe akoyotura raiti iba kwari story bate na kwari story neri ukuma mwari omonde mate number 2 bezo ko yakea na kira watijui yutia mwange ko ritanere ko ya no mate mire ariya na mwen ariya na Ciaca mbangi tia mwange tu ya nyatombe tu ya koreana mate kuna mtunda igwajwa na bokomera ntuko mangiri mana yana antoida turo obwa ate kona munyari ingirio njoni pona mutongore o kwari manto amreipa kwari kweli to kona Martin ni atiri munye ka eberiembe tiongeke enesema no ndontiwa so musema no yo stindia mukenda tejiba so nara kongi meiri batu na kanuni tukwe ba orange ni po na Martin munya isi ya 2022 ako bwethia na te usiano na Miraa yetu owa kuwa kirito atarate manto Miraa mingi tumi kirito ndivyo ntukwenge TV ni akiwa na Miraa ikekumi munya ina na Miraa inari mite Miraa kwina saria bako bwethia chakawa na mayani ntukwere kondaigo munya akiari ya Miraa nyantu kwino lakini tukulare kanunde ndivyo baba kuya kureda kuwa Miraa tumemena toto ameru tato TV na to ameru owe ngo kuwa owo gori akiwa antu bakuwa John Pona na mutongori wa Miraa bakuwa ngenge yatiko vida sinya praktika nesima bana Martin no bona bato ture ameru ito stielo tuibao na ito stielo tuibao tafadhali kajuju nekirie muso ni wa Miraa kura na ntuko munda dikiria o more makare ndio nemwe akiarasia akiwa mbana tia kiwe kielewe ikekewe tanga ikokina isi ya Miraa atongore ba meru munya na more maoka na atongore bowe na bwau boibara pariani memunya na more maoka no tunara ero ikoko kuigwa kare kiuru mbati uri imbibio autotezi ya ndene Miro County imbio autotezi ya bwana Martin imbio autotezi ya kwedroni kankunia tena Miraa kankunia Martin nyago tumyo sikira koni ngwete kanyanta toi munya nwadina anwadire ya Miraa okeo andito Martin wow tango tomake ndoni kwa tre Martin te moria stima sieto se kaviore Johnny pongo menya muno basta muedale ndira vio no menya ya mure stima sieto se kavio se na ya garinde muandeta muno na naitinde muandeta ya muri bwana Martin. Okay, thank you bwana muedale asante debiro akiuri kiuri ambunge hello wero hello wero hello karibu sana Nikaika kwa majembo roko. Sorry? Kaika njembo roko. Kainga. Kuingia mtuwazi. Karibu sana. Lenda kwenda ni? Ndoni po wako wabegele. Ego na kwa zimantua Miraa. Ya mutongole, otutongole tibatwe. Atuguri kwa dua mutamani witna attack, abuli kubandua mutamani Miraa yuri aita. Alafu nataka mburi yema ndilele o maore maoka tenjaro miki mire tindire ko no de nato kuwa maore maoka jariria tudo kuben tindire ndale tode kwa mutamani yo mutamani nomne to wele de wale kwa na te kwa ende umundina ina tindire kwa ri alafu munya no ente to munya jua kwa ri bia munya na ko de Miraa pio na bunge beto babo temanya balento baguri wete amina dangure reke ali dangure reke akida le to amulaum
lakini maandamano ndio maandamano tele ya teja na ila majile na majile mure guru ikiongozi biko kuambirana tunguja kwa nezo kile jomba kwa agenda kumwanda mno kulinga na ndindi kwa tu anaje Miraa ende ndio majile lai tunguja mno ndo mno mepio. Thank you. Utezi mundu ndio kwa kaje manza Miraa yani utezi no mundu na kutangwe pio ibwa bana kainga na kuambikana kimya kile ya beno no arombero kuambikana lakini mara moja mara tokeza mara moja eti change kwa ro mimi sina tu kwa area. Asante. Sawa. Aya, thank you bana kainga. Tukiingia halo wero. Halo wero. Hello. Hello, karibu sana turare nao. Bwana ndio mwidhalinde ndio jongo. Karibu sana bwana mwidhalie. Ende onike maoni yangu ya Miraa. Baadhi nito kuona ndo baba kwa manto ya Miraa itawa kuingia milale. No ndo bila tuona je Miraa tuona bwana Mathiina. Hello, mwidhalie tu kuibwa. Mwidhalie ni sasa sauti ya TV kukenda to watanira mukuru. Kani anishi baba wampira. Okay. Hello. Bonita kabisa. Okay, asante. Karibu, endelea ndi. Batu antu baba ba utura manto Miraa. Kaba ko suingira milale. Na batu antu ba Miraa katu kodira bwana Mathiina. Tonto indare mu biashara wa Miraa. Tatu ya Miraa wito ya lele Nairobi. Kwa ndati ndo maana mwanja pande. Lakini kumalia Miraa ingirwe. Inya antobranda aete lund. Ndoga ya muntu atona biompa. Batu tore ya zaba merito sukuma na wengi mnoki kuboma. Akia diba do tueta to kabale ya skulu ke la to ya kunta na Miraa yo. Lakini onto ya dai. Na onto batu tukula umma. Wanasiasa wala ya Miraa tu ya siasa. Hello? Ito kubo mwidhalie. Hello? Okay. Now, sakijo mantu ya mbeche Miraa na naftele na wetere mantu ya mbeche Miraa. Kwa kuwa uwori ira mbeche Miraa itakijile mwana inchi. Bwana Mathiina, mbeche Miraa ira ikwarirwa thaa imbia cia saku. Iye iwitwe mwenge. Na mbia yu mbere buru bibi atumire itike yirira ciabati kwa 2019 ne ati kutari na account ira yomba kureta mbia yu na account ikuya na account ikubwithwa 2019 2020 mbira cionekere 180 million kuoneka of course si available early 2020 kwe mutaratara fulani yuerigira wa yukathiatika kimbia yu lakini bila tuambire kuona ni umwe na sarakasi nontu bombere twambiriria kuremwa kumenya mbia yu ni anaciongo irio umwe kwe bamwe bakuwa ni the amount ye bange bakauye bange bakauye mwisho ni cia settlere officially you are 80 million na mbia yu alafu chetu ikaringi CS wengo na kwenda chikirwa direct kimwenge sako kuma kilimo hatutawa tweke ama Kenya mita bubo tifia no tubambere kia mwenge yotari na structures na twende itwaichi history ya mwenge no twende itwari kiki ama kirake PNU ira ya bwitha uwa sako itwario la yego chenjia ya sako Miraa iyo mate yambiririe ushift kidogo Miraa ne towa kwina sako nyingi cia Miraa cionde ni ye consider alafu bia ito tangaziro boya to iro criteria cio ni iriku no ntuirie ya andanyi mwerere itawa Public Finance Act Public Finance Act na ne kutara ne utariria boya ne atikari
lakini tuona kwena musukumo yumunene ywa kwirwa mbia lazima siete kimwenge na bibio tofautianire na toua antu ba Miraa bonde kimbia yite cia muntu itietu twinde na tika tutura na mbia bilone bwana Martin kwina atu ikambia cietu kwina atu ritaira biashara cietu itwitikirwe itukinyilire nao rimanto yarerwe na ibunto yachokere kotini yareo choka kotini ikwaire mukushania nontu yonto bwana gathuri manala lamika muno akiwa tumwikira kesine na kinda mueleza kesi ira tuku bira tukuoperate avyo ni onda ya 2017 kesi yareo number 10 of 2017 na arana repetition bona na ondera yaumire ki process ya implementation na mbia hichi asako i process ya implementation nisi ni vovu anto bonde Miraa stakeholders bona lakini ki kudu ora mwenge yeyire kudhurwa na ora ya mbia cia mwirwe iye kokuo ibo tutamenya na to wela bade twenda muno omuntu wende arari Miraene na muno baraba umire nonto bwae bwathoko kuingwa iriera yembe bethire bake ya considered imbibio to kuona bwana Martin turiro ruwa rendia nikire milioni 122 itware to wetikanire twende mbia ire ire oni yana 188 inkoitekia no introduce remantele ya mtu sako mwenge atwira ne hata kumenya bwae wa milioni wingi 58 bonge itokuona ringi chekiwe iraikirwe kenjai alafu batu to ya 2 second iba iko barito Miraene bwana Martin ende mantu ya yara iyo kuona yaka kinya to wambiririo kira yaomba kinya kwayania nyambene ekambiririo turuithia hembe na tiania ukona kwe bonge na bobo na kinyororo kuruki bwana Martin ne ati wondi ciondi ciananirwe ukona nonto waziri wengwa na kabande kera nonto mantu ya yondi lazima yachokere mwene ngweye waziri wengwa rengia owondi imbi milioni 5 bwana Martin twatarania tutiko meina abe teitire turirwa ke 122 no mbia cia korea class kauma no mbia cia waka mobisire na no mbia cia kobethanire lakini watara ke area nyambene constituency cio itano ukona iwondi 25 waringanithia na milioni 5 ikeyambia na 125 ende ukona orende mantelea imwene sako aina shoti milioni 3 aina shoti milioni 3 ukona mantu yayo nde bwana Martin iyo yabati kwithra yaiwazi yaiwazi na ende ike ya complicate mantu zaidi nonto mwishone katueta kwira siense ata thiatira onderere obombere nontu ito habati kwa involved na arambia iraumirire nontu itoererwe bwana Martin in writing mbia irairio wanwite na ciina muntu fulani na institution union ministry ya agriculture na ita wa commodity fund iraumire commodity fund ringi cia kinyila waziri na era iparastato semi autonomous cia chokera waziri kende ya gureta mwenge direct tutekwela bwana Martin na actually tute sure kinya lakini mantili wako mekothera akureceive bia kana ikibao ayukirie bwana Mantili chekirera nenkaniro oro no yo nenkaniro mairida to kana cheki different bwana Martin choga nyuma wa nini ara besa ko sakija weta kotini nogu bakadrima na wewe atare pati ya mbaro nogu thika na Martin manto yambie serikali sikio kinyamwari ya tandato sita tumiroa ichoka na wasiri ejire ke ministry morio edato yelena akianjire rakati si ofisi nonto ba corona iro twachoane atatumba kuthithia mbesheji sitachoke ringi nonto se mwaka jura yungi ile saburi utachako ise achokere na bareku ba ngangana yenduku mbie setada kiunjuri ari wasiri irone sakwirere abilabo na ina
ina management yomba kuthanwa mbeca haraka mwenge Miraa sako ila bwi kandirie ninya wowe woni membership ya kwandi number 42 twabwithie 2018 Yes, correct. 2018 ni yo mweri yona yo 2018 twabwithie 2018 ilo twabwithire sako January au February Lakini riu itari Miraa yari PNU mea wowe woningo inkele sanonto yari sako epi tutire manda yari sako 2018 Miraa biashara tukurania biashara antu ba Miraa so nonto wikiro mbeza cha Miraa ibibyo tumaikiro biashara Miraa nonto ni okuria arimi biashara ngako example na shoko na sako emwe itoa Daviti sibi Daviti ni haini dirikari kupita ministry ya agriculture 200 million na no yo aturia nonto ni nguvu so iye Miraa ya aya wakinya yo urasa kwingisi data sikwewa na manto ya cheki kuthanwa Kenya wenu ishi manto yembe mushemani yo mairira to yo yugo Sunday na antu ba Kenya antu ba tikania kinya wi party ya rimba Miraa no betherie buti munya tax force rira yetha cinya muguka Miraa kinya kire committee yo ya tax force na mutiania o south no west so ti munya wetherie na munya to wari kwa agriculture tax force ina akilisi antu bobo beshi milioni ya wanaita siweta shakone na kumnya sina nyaembu na dharakanithi no baba talire Miraa waronya dharakanithi Miraa anko na milioni 180 ni tia mero dharakanithi na ya naembu wow na sakio na kumnya bu nya Martin utaya wekera na mantu ya tio munya yarethire mantu ya thithitwe na Miraa embwe katambuere Miraa muguka yo atambua yo Miraa na bakauma party embecha so munya ke yete thinene ya seterwe John Paul atari muyumbe riu abunge baraba akilukira antu baraba ekire ba tax force mabere bo baturetere thine Martin nende uri aringi mbeshe yo urwa ayanire mairi 3 shakuri wandi antu ba Miraa baraba ingirwe thoko London ayanire mairi 3 John Paul atari muyumbe tela umamto manto yati yake MPs baraba arikuo kubai metheka muyumbe o South mheshimiwa Ntoerwaki no ntu iba kwenda mbeshi shumanga ba mio bakaria antu baembu baende gamba kanini kotini bawenya bo iba Miraa kenda ba minya kore minya muntu agamba era ndewe ta thinjo ka wonya nyama ekwi moembu egerwa mutharakanithi kinyo mburi ya Miraa tharakanithi ntekwira no ga baembu emuka no awa kinya we Miranga etalo miti 5 ninya we egerwa kuo so antu baraba ari ku tax force ira nyasa kijo atari ku that time ibo baretere thine mbia cia Miraa na baeta babwithe tusako to briefcase omuyumbe aeta akera muntu ogekera sako nkatheta mbia cita kuriku before John Poya na maureya so tax force ira mess mbechira ciari cietu antu baembe itari nyamutiania utiotiania eti uru were mairi 3 urie clip eu arua watu ya Miraa wale walipoteza soko London nimewapea bilioni 1 aiku ya kampeni ni ringi arua nimewaongezea bilioni nyingine moja so thine mbia cietu yareterwe tax force antu babe ukuma ayumbi ba nabo bekera antu bo ke tax force bare makuthia tela mantu yabo were chunge katwari uma no ntu mantu ya maingi nyabatithiro ayumbi baisumbuka baendwe ne amunya antu babe me ake ubarari ke tax force bage ya ku implement mantu ya babe yete ku implement gutithwa ku na thine mbinge nabo beta nabo ba mesi beta kunganganira ngambite ku kweba kwenda otoranja bataita ringi kweba kwenda kuliunga banjiria nabo kuliunga na mbeshira mwanka miya Martin mando ya ndo gona tokia munya onto mndora gwangu thetera munya iya meri 6 na meri 6 ina corona uti muntu kinyamunya akekera tax force rwari ina yeto to ku implement thogo ndi taruka how about implement ira sionekana iware ile agita ile manto yu akebwedo mawasiri Martin no komnya yo imwari yo bajeri otoranja Martin twali to honest tokenda kwekera muntu umwe wasiri bonde kinye John Paul nako minya kinye shiori bya bua bya bunge bitachoka shwa isipokuwa mweri yo ilo manto ya karaka korone witale ekonyiania banjire ko litangwe kinya munyate kiona kanya kange manto ya ku implement intobira bingi thoko emuringene ni wokwa rwe rwa thiro twari gutukirwo urairo kunyuwa
itwetere kurura wiki utine at least be fair iki task force iro mabuyo nde akarikire na bila bya bwithegete thoko ingi thoko emutwate contractor I site no kebo no ntukutina thoko utebo yauna yakira kuendelea thoko elare thoko ndo taria bwana Martin thoko elare itwaende contractor I site rwa KK contractor site rwa kiro mwathi anto amonta ankiau contractor site rwa mbaru rukothithwa rwa anto kwitwa machene egembe sound central na ararongone rukuthuro so wera bakuwa munya na mametie ni ngwitirari cie kwanjiriria ngucio theni wethada niko rito. Thank you. Nontinko nadhani ikuthira bwana Kathorima kuri onto mheshimiwa wire mantu yayo ndeto kubwethia which is very okay. Yeah. Itu woka thoko emuringene itu kwenje thima nau ana mantilia kuwira but then mantu yayo nde abwithuri mireji ne ta okay mire kuingia and we happy etana me bibi bwithwa nonto number 1 ugoro akui na report ira ya security task force na ya accept president na of course copy we etanya treasury we on to best on release according to the report ko project ira no mankai kendela manto amira na yo we are hopeful na no tukoromba murungu na twitigira zi promises ire kwa kumakethirikari anje teka na ru atwakarande tugithirikari tu turi antu wembe au bana bara turi atugaira Miraa tuaga tweta kuthia ta Miraa thirikari utu promise ne kwethe buonde bora bukiomba kwetheka ntwitike kaku buti bromba kwa thirikari tethe thai thirikari kwetsa diplomatic process itwetere ithiatwe ithire riu tucoke thokone cietu mheshimiwa you see as much as toba kwethwa tukila umamunya nontunwe wemero na bati kwethwa eshugulika but then aparatoko arira thoko ya ingirwe barabari kuo itare thoko cia London cia ingirwe thoko cia Netherlands and those others na boto abeka kate ya bwana mate wemba njirire kwarinda wa we am an independent person now the independent ntejire au criticize anybody na ndenda kwetha ngicokera mantu yarora ashore bako bomba kwetha bakiaria bomba kwetha bakiwatire mantu ya mbecha na kiwa itobati kwethera antu arora kwina antu arora kuthithite bubwa itobati kwetha tukia na credit yao na nkawa ibubwa thayo mbecha cia Miraa ichumbi ta kwethera riu cikinya miru na bura mbecha cikinyite thina ikwethera murimi wa agethia tha afaindika mbecha ira nontu waziri ang'ang'anite gena mbecha ikinya na ifaindi murimi so the management iyo bati kwethera ensure na ata mbecha yakinyela murimi lakini tu murimi okinyelwe mbecha iyi na murimi onto akinyelwe mbecha iyi inyake okoba mbecha ira na ata ire area na imbwiro ringi thirikari Kenya thayo tubati kwethera tukibashwa the progress ya kulobe market ngotiketha irora Kenya irari na muntu wa campaign ka muntu ura ba campaign iri kendra umba kwethera ekipanile ire ya ICC ruare na rojo kana na wad then no reiba thirikari kiwa the progress bakiwa bochina na muntu Djibouti gore obatirete but kumanisha thirikari kwina something ira make a step kiendete di muntu wayo so that is the effort ira tukwenda thirikari kuona etethaniria ngurire kuma ki Ministry of Foreign Affairs tuye trend tuye ki interior tuye ki agriculture itubati kwetha tukiona these 4 ministries ni hate kuthithia no the secretary we bati kwethenya be put the president on top bakira president kwethira ni kwetha trend babera arimiba kuma Meru bakomba kwetha bakireta this request na ibo tuchumbura beto shane etomi thokwete aruka bakarande waziri wa foreign akarande na waziri wa trade akarande na waziri wa interior na akarande na waziri wa agriculture bashokaniria u na bakauria solution nonto solution yeraura iriya for the benefit of the people of Igembe na iriya for the benefit of the economy ya Kenya nonto Kenya can benefit na inya muno kimbecha iri kuya so
ingwitikia buranda ndaua action ya kureta mbecha anto au ni action perfect kabisa na waziri ya uwa tebati kwethira ake blamed burora muremi wake ethira ake benefit iko kebati kwethira ake uria de uki the managers wambecha irora siomba kwethira ike thiate ire siomba kwethira shiki nyamiru ruare then ikwithirite kwina miario mingi muno ya misuse mbecha ira ke that misuse niyo tutibati kwethira twemi wake kwethira ina meeting ke misuse muntu nabati kuwa held accountable mbecha ini ata shaura urire no toke mathabu ya thirikari kwina record na ata mbecha ici atumika ikenda muntu ura no atumire mbecha cia muremi kwethira gwici atumikire nwe brought to books inya kwethira muntu ukutheko no we have the ICC twina DPP na inya twina DCI na no kuma miru au no ashungusha mbecha ira kwethira ni aurire muntu amba kwethira ake asemethua ke murimi Miraa na ke mumero amenya muntu uyu te muntu mwetikiko nabi na kintu kietu then ke mantu yarora dairora kuri ke gura shoko muntu ye kwethira ni atenda ete involved ke Miraa muka da yu ingwitikia itwakarinde abunge bakuma irirora itwakarinde obishine mheshimiwa Mauka Maore itwakarinde obishine Kirengo mheshimiwa Centro itwarina mheshimiwa Kabiabe itwarina mheshimiwa Mutunga ndene ya komite arora na omuntu a propose ina project ivati kwethira ya implemented na inda propose area sishia kwa na arora kwethia tumbo usira chabati kwenjwa embe inda propose ina ivati kwenjwa onte ambo wire renjiro na arora kanguto na ere nge bati kwenjwa nderone na inda propose ina thoko chia kwithatu ira market shen ivati wako nenda propose mahua nenda propose kanuni nenda propose other one nengwetikia waziri bando na rejire efuatilia no ntugwirire ke thirikari ke very rwangirwa thirikari ikwithera kwena progress yengwire ikuthithwe ithirikari na ikiatumia gweya na raumbere kwithera efuatilia ngwejire inaibati kwithera ikia implemented na ngwitikia ikio tumi waziri araumbere kwithira ita ndene yembe na omba kwithira ke na contractors ke project ire itirarishe ku take off shiomba kwithira kianjiriria. Thank you, fair enough. Barakatori mano tuata kudiria. Do you think non turende bukuone bukuwa tangatanga ne hukuma siasa ne hukuma kema to ya Miraa bakire then CS aritangwe wango buru inkwa thirikari yawe kanya na yawe shimarari gwirite. Do you have timelines? Can we wait eternity? No, we should be hopeful for enough. Like itobati ubekira timelines or what? Ntoyo ke irrespective to tatora thirikari ekuwa it's a diplomatic process. Tubera tubwa chume biele kapitatu. Biele bia biadira toediate. Okay. Thank you. Fair enough. Bwana Mantile. Becha nikinyete. Kimange sako nikinyete accountina kana cheki ya besha siri accountina na kwena mengira utaratibu wa sako anto bakathiata na baya wembecha beba sakije beta kotiringe I think awire siri account nyaba eta batrita vinkwenda obya modema bana Gichunki aim kwesimu abunge betu ba maeneo ya Miraa John Paul kwa Kirengo na mheshimiwa Maore kuko tuka ini na yingi uno na batumba kwarania na wasiri munya kana president ure Kenyatta turi akoro twesimite muno batwe pembe ikenda to minya mbifu na mbichi muntu ito kwenda buru thoko Somalia iruoke Martin ukawita ntore ucia Miraa lwason wethira bo anto bena thina weta mutwati kibunda gai kiburi kwethirwa kingiri 15 na 20 ichiringi ngirijele nonto batu Miraa yeto ita Somalia Mogadishu teminge muno batu at least tuenda se lokoa lakini maeneo ya ungo kwirira kiotene ndambiro kaboitu nderone kilili tira nara antubuka kinyanto babarebe kwanjiria oka nyumba kaiko momo kamati nonto imosha twegele tirinto so binkwenda koromba kwa shimare ne mheshimiwa John Paul kinyawe dhorani katuka ingilia tore akuru
tubukolomie na wasiri munya tuthiate mantu ya bilandwa fotho kweruke ya ruka ruto ifrito eta na tukwenda kenda Martin wafuasi ba John Paul batekagume siasa ene otethia John Paul wafuasi ba munya batekagume siasa ene otethia u munya so tukolomia amwe turie ndawe Miraa turi antu bembe na wasiri kilimo yari yako ne yari yako inkwirere yako tena njira murungu naye na Miraa kona njira ikaura tu yamwe minya ikaura tu yamwe tu ndo to la umungi lakini yoneka omwaru wende rorerie bange bo bibate twetere mandamano so yo njira kwenda wita so do you think we no believe murungu bonane ukeba nwete kasha murungu ya John Paul netegere na maore na kubai tute tukolome tubete twarie ndiro ari rutina stress ire rari kunjuma ine ere keleke na tanga wone tumia sulu amwe na riunthi ketho tilutu na tumie bitu eterete ke kwyo kire kwanda mibakando na mikandamira twerairo wana tonga abana Martin kwyo kwenda wate itu antu bembe tuli mainto bionde baba kando yeguo na kandamia tute kwathirwa biu lakini bila biomba kuteria antu bembe lori emba kando lori turela mugukumi yoteginyethio milioni imwe lakini kapika apu kamwe kama dede mere milioni 5 ndo tomba kwera muntu akore into bibi nambia ahande bibi maeneo yarabi kubwa itwanda tote kwathirwa ontoke oi kwaku mweshima gote chai na nya century chai antogate chai ni ino yake watu itu tuti mayani nyamwe aya antobake oi bari mainto antobake oi bari machukuma bari matunda into bibingi so bila tukubugure maito kurima lakini Miraa nyo utuwa muongo wanto bende okay so kijo nyumentuko 14 kuma juma kuna maandamano nontu bwana Martin tukua boya tukwira turi cemania na atongeria bana iboya u yekuthiatirwo already atongeria barabari mucemanio ne yura na muno MPs na senators ibawire boba itayari ucemania munya anytime abeta nontu bokwariria mantu amira na iba ikite mbi mantu yo igange yonde kando na itugitikia towire ntukweu either tucemania president mbere ntuko 14 kana ntuko 14 chathira tuibange nontu ira democratic right it constitutional right ntuko 14 kuibanga kana ikwandamana ati tutina mantu yangi bila bingi kwenda kuthiria byo bwana Martin ni ati mbia ira china mwenge mbia hiyo ni bati kurirwa njira ira chia tukinyila twitwinthe ndethera nte thai inkoro imunya nte bati watwambia ndethera ndina kwina za kwingi nengi ne bati kwethia ta ne na arimi ba Miraa iba bati kwethera baina right yo kinyila mantu na yau yambia bia kato bati kwethera twina equitability bwana Martin kuringana nora mirere no ntu Miraa ya athiru yine tiyo Miraa ya etiania tibo ya kwithira barato umire kabisa itara thoko cietu kuingwa tukiana najwa na thina cietu ni inene muno kurukie na kungi ko mbia yu ikiayanwa na itu itikia ora mantelea twire accountine no tu mantu yange ya kuya tuiro ibatu tukurwamia lakini ora tukua ne ati orende sheria ni na yu mantu tukathiata yethera ni mantu tukathiata ubona lakini iba twalilie na tumbe kuona mantu ya kintu ku 14 itukwariria akuru kuthira heshimiwa bai tayari kinya tuingama na mushore o president muno kinya wewe ngo itokwenda request na ate tucemanie nwe turi antu ba Miraa kinya we akeya kukara yaka aikando imurimi imotongerio miru na hiyo kinjukumu iye kenda tumba witanirio twitwinthe mantu ne ya ntukwe 14 bwana Martin ichiani ikethira tukurura ndege cieta itururirwe mwaka yura ywe ara utibungi na twambiririo tujoke kwendia Miraa yetu na twinde twithire twi sawa sawa mantu ambo kando na nyumwera orende twinacio ajwa leo ke osetha miunde ne mwe tuko kawita au ikunegilite uitekio kuwira utebinge cio tungela kila twinakio na ntu betu ibethire baishua
vira bikwirirwa ni iraiti yetu no nto Miraa cash crop ingwe government umiuriria thoko na euti favor bana Mathiina na turiwa ireo iba bwithio bo batirite. Okay, thank you very much. Chief Favor. When mantu yomba kwithe kiarirwa u young government na nyamuno na thairo ora winde mu siasa ndaria mantu onto ya yorimi ko muntu ko wa mu siasa atebati kwithe kiarire mantu ya murimi lakini murimi ethira akimenya u government ne executive judiciary legislatures chombo nditha tuire kubwithia mbi government na ingwetikia kuikia onto ya petition ira ndremi kenda tuthiatira sheria ira kwethia ni wita sawa sawa na mimi kama mwisho kabisa kwena muntu uriri mantu ya stima kwa ngwetikia tibo kwa anti yake uri kunta agishoki arora kadio na kamwira stima itombere kwethia tukireta ikingi na onto aretere ikingi stima yu process yetere kiendelea nonto ito the last mile connection ya stima hu kadio lakini kintu kira kirungamite stima ikingi bitira njire wekiro waya ni kingi biori nthi na ikieto to request ita PLC yomba kwethe replace ikingi bio then ikendarea yomba kwethira it take time na anto bakati yomba kwethe benefit na mokyo stima. Thank you very much. Asante sana. Thank you very much, gentlemen. Bwana awitikirya mwisho ne koi project nyingi muno ciambiriritwe itarata technical team ndia cionde itatalire na tumiro micemanio ne. Asante Bwana Kimathi Munjire Asakijo ni biashara wa Miraa na mtongeria wa kiama kia Nyamita. Bwana Mantile Jacob ni biashara wa Miraa. Thank you very much. Bwana Kadorima Naftali biashara murimi activist and all those Mantile ya Miraa na Bwana John Paul Mwirigi MP wa Igimbe South. Thank you very much. Asante sana. Wembe toa Martin Wechungi ndola ibwa sana ntoba kwethira ebo bango no yechungi kia siasa. Jumapili hiyo yeta itakuwa moto sana pia au ndene ya mbango yechungi kia siasa. Good night. It's been real for real.